laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati sunnah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. وبعد أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ورثة الجنة الفردوس، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. يتي الله سبحانه وتعالى الله عز وجل نيمن دو إدو ميدن نيماجي دورو دي نيماجي مودي ووادي كانكو الله تبارك وتعالى إدو دين دون نيماجي nemingol en faamingol en oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum woni laawol ngol nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wonno e muɗum. ɓe ne'i sahabaɓe maɓɓe ɓen e hoore ngol ɗon laawol, ɓe noddi mofte maɓɓe ɗen faade e ngol ɗon laawol. kanko allahu jalla wa ala o dandi en, o pottini e meɗen ɗiɗo laawi ɗi tawata ko laawi majjuɗi, laawi ɗi tawata ko laawi sincaɗi ɓaawo nelaɗon alayhi salatu wassalam. sifa laawi shi'a arrawafida e sifa laawi alkhawarij, sifa laawi sufiya e turkuji muɗum, sifa laawi murji'a, sifa laawi mu'tazila e ko wona ɓeɗo e laawi ɗi tawata ko laawi bid'a. en jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala nemin ɗo en oɗo sunna o dandi en ɗiɗo laawi. mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko allahu goto. mi seedike wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko. yo allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e kala neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala manin neɗɗanke artuɗo ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. arasi ɗum feƴƴi ko ono yo siɓɓe an tedduɓe, bandiraɓe an tedduɓe, ara mi hiwrike on nduɗo hiwrandu islam, mi salminiri on ngoɗo salminago iman, ɗum woni wi'ugol on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. inchallahu jalla wa ala ndeɗo jonde meɗen, ndeɗo jangande meɗen ko yiilotonde e fi ruttugol neɗɗo goto mo tawata ko shi'iyun rafidi, shi'ajo rafida yankejo, o tawata ko fefindiɗo penale molanaɗe, penale mawɗe, o baagi ɓaagale tiiɗuɗen, o askintini ɗum ɗo e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. o naɓi ɗum ɗo e karmokoɓe tedduɓe ɓe tawata ko jiyaɓe e min kibari ulama'i ahli sunnati wal jama'a. sifa cheikhul islam ibn taymiyata alayhi rahmatullah, sifa cheikhul islami muhammad ibn abdul wahhab alayhi rahmatullah, sifa الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، صفة ونع الشيخ الألباني محمد ناصر الدين عليه رحمة الله. اكونا بيدو اكرمو كوبي بتواتكو من كبار علماء أهل السنة والجماعة بتواتا بوالفاني كديدو مفتي دفتي بلقبناني جماعة ورسولنا نلادو صلى الله عليه وآله وسلم. هرأي عنوان يوتر ميرن إن شاء الله جل وعلا قدوني المغني في الرد على الرافضي الكذاب الخبيث قطعا للسانه وتأديبا لقرنائه. بمعنى كو ruttande nde tawata ko ruttande yonayde
yondinayde kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo sunna kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo laawol nelaaɗon alayhi salatu wassalam e fiyaake oɗo neɗɗanke mo tawata ko neɗɗanke rafedayankeejo neɗɗo mo tawata ko shi'aajo fenoowo ka taƴugol ngal ɗo ɗengal makko e ka ni'ugol ɓeeɗo ɗimmooɓe makko ɓe tawata ko eɓɓay ɓe waɗugol sifa ko kanko oɗo shi'aajo rafedayankeejo o waɗi ɗo haray noon kañum oɗo neɗɗo shi'aajo rafedayankeejo wona naniroyten noon inchallahu jalla wa ala yewtere makko nden ko neɗɗo mo tawata ko shi'iyun rafidiyun khabith yatafattaru bitijjaniya ko neɗɗo mo tawata ko shi'aajo rafedayankeejo soɓuɗo kono himo surrorde tijjaniya mo dambude hoore makko e tijjaniyankoɓɓen himo ɓornaade doloki tijjaniya o faamina wonde ko o tijjaniyankeejo kono si tawi hawri a heɗike yewtere makko nden a nani siyaq konnguɗi makko ɗin laaɓante ko laaɓi pos hentantoma ko henti fen wonde ko neɗɗo mo tawata ko shi'aajo rafedayankeejo woni ko faala buumorde waanaare tijjaniya kanko oɗo shi'aajo rafedayankeejo inchallahu jalla wa ala laawol woni tariqa mo ruttirten mo on ko waɗugol ard yewtere makko nden haa gasa bi ma'ana weeɓite yewtere makko nden heɗo ɗen yeru ko heɗi ɗen won rutten ɗum ɗon inchallahu jalla wa ala haray ko wonde waɗirde ɗum ko fiyo yimɓe ɓen nanu konnguɗi makko soɓuɗi ɗin haa gasa ɓe nana kadi inchallahu jalla wa ala ruttande ɗe tawata ko ɗe rutteten ɗen kañum ɗin konnguɗi makko tuunuɗi ɗon bi idnillahi jalla wa ala hara hiɗen anndi wonde ruttugol ɓeeɗo yimɓe biɗa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jiyaɓe ɗiɗo feddeji majjuɗi lundiɗi laawol nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko jiyaande e min bimni annahyi anil munkari ko jiyaɗum e ko wiyete kon haɗugol ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji añiniɗi piiji ɗi tawata ko piiji bonɗi kaɗina ko noon no jiya e ko wiyete min a'dami almunkarati hadihi albida no jiya e ko ɓuri mawnude e piiji ɗi tawata ko añiniɗi ɗin ka diina allahu jalla wa ala ɗiɗo bid'aaji ɗi tawata ko sincaaɗi naada ka diina ko waɗi noon ɗiɗo bid'aaji ko waylirɗi ngol ɗo laawol nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko jibinirɗi jama on e kaaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala ko fefindande nde tawata ko nde neɗɗo bid'ayankeejo on fefindi o aaƴi wondema nelaaɗon alayhi salatu wassalam woodi ko ɓe yottinaali ka diina wona imam malikin ɓe maakiri noon wonde man ibtada'a fi ddini bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام مالك بماكي إمام دار الهجرة عليه رحمة الله بماكي كلا نقل سنجد بدعك دين الله تبارك وتعالى له كان نقل أدي قطن ندتي وندلن كو دوال تبي الله جل وعلا تبنا نالي دون دليل كدفتر مكو nelaaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maakaali ɗum ka sunna maɓɓe ɓe gollitiraali ɗum ɓe tabintinaali ɗum ɗo kala neɗɗo mo tawata ko sincuɗo ɗum ɗo ka diina o yi'i wonde ɗum ɗo koko moƴƴi ko ɓannay ɗum mo ka allahu jalla wa ala imamu malikin ɓe maaki faqad za'ama anna muhammadan khana risala ara on ɗon neɗɗo o aajike wonde nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe janfike ka yottingol nelal jomiraɗo on jalla wa ala ko waɗi noon jomi meɗen tabaraka wa taala tigi seeditike ka qur'anare teddude wonde o timmini kaɗo diina makko islam kaka o neliri nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe yottini ha timmi idan haray ɗum waɗi si wiwɗen wonde ɗiɗo bid'aji ko jiyaɗi min a'damil munkarat haray jomi meɗen tabaraka wa taala mo wi ka qur'an ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله جل وعلا ويهب أمور يلاتو أمور أنا مفتي محمد عليه الصلاة والسلام الدنتل قال توتا
ɓen ɗon ko yimɓe dariɓe e noddugol faade e ndeɗo moƴƴere e kaɗo diina allahu jalla wa ala tawa kadi ɓe yamiray ɗiɗo moƴƴereje ɓe haɗay ɗiɗo boneje no jiya e ɗiɗo boneji ɗiɗo bid'aji tawa ɓe haɗay ɗiɗo bid'aji ɓe ɓanginanay jama o wonde ɗiɗo koɗi tana ɓe rentinay kadi mofte ɗen e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bid'a ɓe e aya go kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah allahu azza wa jalla o wi wonde enen ndeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalamu en laatike ko enen ɓuri moƴƴude dendagal moftaji ɗi kanko allahu jalla wa ala o yaltinani yimɓe ɓen o sifi en sifaji o wi ta'muruna bilma'rufi o yamiray ko moƴƴi wa tanhawna 'anil munkari on haɗay kadi ko boni no jiya e haɗugol ko boni kon ɗiɗo bid'aji ɓanginangol yimɓe ɓen ɗiɗo rentinaɓe e majji e ɓanginangol yimɓe ɓen kadi ko homɓe woni yimɓe bid'a ɓen e rentingol mofte ɗen kadi eɓe yimɓe bid'a ɗum allahu wi wa tu'minuna billahi hiɗon gomɗina kadi allahu jalla wa ala nelaɗo on tigi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makani en e hadise maɓɓe selluɗo wonɗo ka sahihu muslim ittaɗo e abu musa al ash'ariyi radiyallahu anhu nelaɗon maki alayhi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kala e moɗum mo tawata o yi'i ko añini kadina no jiya e min a'damil munkarati ɓanginen kadi moƴƴa hadhihi lbida'u ɗiɗo bida'aji e hoore muɗum ɓe maki kala mo yi'uɗo ko añini e kaɗo dina haray yo o waylir ɗum ɗo jungo makko ngon sifa lamɓe ɓen kañum may jongalleɓe ɓen yeru ko allahu subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe mas'uliya kon ko sharia dina kan newinani ɓe ko yoɓe waylir juuɗe maɓɓe ɗen ɗum ɗo no fewti ɓe nelaɗon maki alayhi salatu wassalam fa in lam yastati' si tawi o wawirali kanko neɗɗo o waylirde jungo makko ngon fa bilisanihi yo o waylir kanko neɗɗanke on ɗengal makko ngal haray waylirgol ɗengal ngal ko e tagol makko kanko neɗɗanke on o ɓanginana yimɓe ɓen tana ko yowodiri e konko añini ɗon kañumma e hollugol ɓe wonde ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko harminade ka sharia dina allahu tabaraka wa ta'ala sappinaɓe kadi laawol ngol ɓe yaltira e muɗum haray noon ɗum ɗo no jiya e waɗirgol ni e ɗiɗo bid'aji kañumma e ɓeɗo yimɓe bid'a nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam si on tigi wawi raali waylirde ɗengal makko ngal haray yo mettumo ka ɓernde makko sabu ɗum ɗo waɗi si tawi hawri ɓeɗon ardiɓe meɗen moƴƴuɓe kamɓe ɓe jogitino ɗum ɗo hattirde jogitagol ɓe holli en wonde ɓeɗo yimɓe bid'a ko yimɓe ɓe tawata ko rutteteɓe fiyake maɓɓe ko ɓe ɓangine ɗoti goto e karmokoɓe maaki woɓɓe gono dambi konngol ngol e ali ibni abi talibin radiyallahu anhu ɓe maaki wonde idha sakata ahlul haqqi عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على الحق بماكي وند ستوي غوري يمبي غونغا بمبي دجي إذا سكت أهل الحق توهم أهل الباطل أنهم على الحق si yimɓe gonga ɓen ɓe deƴƴi ɓe wowlali ɓe ɓangini gonga on ɓe wowlali ɓe ɓangini mere nden yimɓe mere nden ɓe daroto ɓe sikka wonde koye gonga ɓe woni ko wanno yimɓe gonga ɓen deƴƴi fi maɓɓe idan ɗum ɗo no holla en wonde yimɓe bid'a ɓen hanaka deƴƴede e maɓɓe ɗum waɗi si tawi imam ahmad ibni hambalin rahimahullahu jalla wa ala no itta e maɓɓe konngol ngol tawata ko konngol teddungol cheikh al-islam ibn taymiyata hiɓe fillingol ɗum no janta ka deftere maɓɓe kamɓe cheikh al-islam ibn taymiyata rahimahullah no jiya e nokkeli ka ɗum janta ka majmu'atu rasail wal masail li cheikh al-islam ibn taymiyata ka mujallad nayabo sengoɗerol temedere e sappo ɓe maki qila li ahmad ibni hambalin الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه
وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يندقو بما كان نكم بإمام أحمد بلاندا إن إمام أحمد نتلو متوتا همو هورا نيالورما himo juula jemma himo waɗa i'tikaf e oɗo waɗiɗe ɗo dewe fof ko oɗo woni ko ɓurɗo yiɗude onon imam ahmad ko oɗo ɓura yiɗede e moɗon walla ko oɗo neɗɗo mo tawata ko dariɗo kanko himo rutta ɓeɗo yimɓe bid'a himo banginana mofteɗen tanaji ɓeɗo yimɓe bid'a e bid'aji maɓɓe ni. imam ahmad ɓe maake si tawi hawri o darike kanko neɗɗanke on o juuli o hoori o waɗi i'tikaf ɗum ɗo ko hoore makko woni ko o waɗani ɗum nafoore nden ko haa e makko woni hattude ɓe maaki amma si tawi hawri o darike o ɓangini bida'aji yimɓe bida'a ɓen o rentini mofte ɗen e ɓeeɗo yimɓe bida'a ɓe maaki haray ko ɗum ɗon woni ko tawata ko ɗum ɓuri moƴƴude ko waɗi noon ɗum ɗon ko wonande julɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe haray kamɓe ɓeeɗo ɓe tawata ko ardiɓe meɗen moƴƴuɓe kamɓe hiɓe faamuno nguɗo faamu ngu tawata ko faamu labangu faamu ngu tawata ko faamu waɗangu barki wana noon no itta e maɓɓe kadi kamɓe imam ahmad ibni hambal wona cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe fillori ɗum noon ka majmuul fatawa maɓɓe mujallad nogay e jeetataɓo on sengo ɗerol 231 neɗɗo gooto arno tawi ɓe kamɓe imam ahmad ibni hambal no maake muhammad al-jurjani ɓe fewti imam ahmad ibni hambalin rahimahullahu jalla wa ala ɓe maaki wonde innahu la yashtaddu alayya an aqula fulanun da'ifun fulanun kadhab qala ahmad rahimahullah idha sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqimi oɗo karmokojo muhammad al-jurjani rahimahullah ɓe fewti imam ahmad ibni hambalin ɓe maaki ko ono yo imam ahmad min dey no sattay an no tiiɗay am moƴƴa hattirde sattugol nde mi daroto mi inna fulan da'if kaari ko lowɗo walla mi wiya fulan kadhab kaari ko ferowo imam ahmad ɓe maaki ida sakatta anta si tawi am muhammadul jurjani a deƴƴi a wowlaali wa sakattu ana min ahmad ibni hambal mi deƴƴi mi wowlaali famata ya'rifu aljahilu as-sahiha min as-saqimi ko sanga hombo non oɗo neɗɗo majjuɗo mo anda diina allahu kanko sanga hombo o andata o sendindira hakkunde ko selli kon ko wiyete kon ko ɗum woni diina e hakkunde ko nyawsi kon ko wiyete kon ko ɗum woni mere ko ɗum woni majjere haray ɓeɗo kamɓe ko ni ɓe famirno ko ɗum waɗi si tawi hawri ɓe deƴƴano sifa imam ahmad ibne hambal en sifa imamul awza'i en sifa sufyanu thawri en sifa cheikh l'islam ibne taymiyata en sifa imam ibnu qayyim al-jawziya en sifa cheikh muhammad bin abdul wahhabi en ɓeeɗo e ko nandi e maɓɓe allahu tabaraka wa ta'ala wurtunoɓe wurtande ɗe tawata ko tiiɗuɗe e hoore ɓeeɗo yimɓe bid'a oɗo waɗi si allahu subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗon sabu kanko allahu o reniri ɗum kaɗo diina oɗo sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ha o hewti en hande tawi o jiɓa tawi o tuuna tana hay e hunde ala e makko aray en fuɗɗoto heɗade inchallahu jalla wa ala yewtere makko nden kanko shi'ajo on sate ndaren no ruttiren yeruwo ko heɗi ɗen bi idnillahi tabaraka wa taala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي وأحبائي في الله وأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هري مصيب جلب تكتبه من ذوريكم من عندك سيدون نجام بدوانكم متوركم دواو فرانكم الله تبارك وتعالى مبيك لك ونين جو الله والد من هوركم مجي الله سبحانه سكيجي تجيني haray mi nebda on ɗo toɓɓere hewtunelan ɗo e fiika bangal nasi e fiika bangal e yaani e talkuru kono wana noon wahabiya eɓe innino harmi kono noon ma ko wahabiya wino harmi kon harmini koy halalu muhammadin halalum ila yawmi alqiyama wa haramu muhammadin haramun ila yawmi alqiyama kala hunde daginode e fewndonelaɗo on
hunduko goɗɗo développement goɗɗo wawata harminde nden ɗon hunde ha dargal dar wara e darmi kala noon kadi ko tagino fewndone laaɗo sallllahu alayhi wa ali kala ko tagino on saati hunduko goɗɗo harminta ɗum kala ko harmuno on saati hunduko goɗɗo taginta ɗum haray alqur'anil karim allah tabaraka wa taala o daali alqur'ana la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid haray ka bangal nasi e yettitoto ko alqur'an oɗo on partagenemo kala wahabiyajo ɓayara mo jangude qur'an yo ndaare suratu sad e ka aya e 40 الله تبارك وتعالى أداني واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه عني مسني الشيطان بنصب وعذاب الذي اركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب الله تبارك وتعالى أداني محمد أمدتي أن بنك جامين جياد أمين مجد أمين بيتد أيوب عليه الصلاة والسلام ثم نونو نوها ونيولي ونودي الله تبارك وتعالى وي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وي الله متورك ما مأندنيما إبليس ميمنينا صنجا إبليس ميمنينا تنبري إلته الله تبارك وتعالى يتي أيوب هندو اركض برجلي هذا مغتسل بارد وشراب الله أكبر الله دالي ميا سيدا ممنا كويد دي أو ممنا تودون الله قولي نديان Allah wi dan do ndiyam ko jettete dan wuje o wi jetta don kadi yara annabi ayyub alayhi salatu wassalam o jetti ndiyam dan Allah wi yo yaru dan o yari o jetti dan o wuji o ndikki o selli o fab makko hay bibbe makko maynobe be howati tani non ko wondun ni dun do na dum woni nasi pellet wana dum woni nasi haray ennani yewtere makko aranere nden kanko oɗo shi'ajo rafida yankejo mo tawata ko fefindotoɗo penale molanaɗe o ɓagale ɗe tawata ko ɓagale mawɗe haray nde ɗo yewtere makko hiɗen jogiti mu'akhadhatiji ɗuɗuɗi ɗi nangitertenmo kanko oɗo shi'a rafida yankejo e nde ɗo yewtere nde o udditiri yewtere makko nde haray mu'akhadha arano mo nangitirtenmo on kanko oɗo shi'ajo rafida yankejo nane oɗo shi'ajo rafida yankejo ko o wi'i wonde Allah subhanahu wa ta'ala no wi'i ka qur'anare makko teddunde e pi o wi'i yiltoɗen ka qur'ana wo Allahu no wi'i nder ton alqur'ana la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid haray ko ayyo shi'ajo rafida yankejo neɗɗo mo tawata ko majjaɗo kaɗo dina muɗum majjaɗo ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala haray mi andinama wonde oɗo aya no addirɗamo ɗo ni oɗo alaka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala ndeɗo wiyetende alqur'anul karim nde Allahu subhanahu wa ta'ala jangani nden jibrilu alayhi salatu wassalam jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe seeni ɓe janganide muhammad alayhi salatu wassalam muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe janganide assahaba alkiram ɓeɗo sahabaɓe radiyallahu anhum ɓe janganide attabi'un ɓeɗo kadi attabi'una ɓe janganide atba'u tabi'in ɓe jangiri noon hande hewti men ɗo hande menen men jogiti nden ko fefindiɗa ɗo ɗum ɗo no jantorɗa ɗo ni ɗum ɗo ala e nden ɗon qur'anare teddunde haray ko woni kon e nden ɗon qur'anare ko la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid amma oɗo ziyada ndiɗo ɓeydari ndi ɓeyduɗa oɗo lafdu ngol ɗo konngol ngol wiwɗa alqur'ana la ya'tihi albatil haray oɗo lafdu o ala e on ɗon aya alqur'ana la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid haray ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde an oɗo shi'a rafida yankejo hiɗa majja ndeɗo deftere allahu subhanahu wa ta'ala hiɗa majja ndeɗo qur'anare allahu jalla wa ala walla hara ko nde qur'anare nde wi'uɗon onon hiɗon jogiti waɗi noon no laaɓi pos ka defte moɗon wonde ndeɗo qur'anare nde men jogiti ɗo onon on gomɗinako ndeɗo woni ko allahu jalla wa ala tippinno e nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam eɗo wi
wonde hiɗon mari deftere no wiye nuskha fatima wonde nden ɗon deftere ko aroyayne wana karmokoji moɗon ɗuɗuɗi wowliri sifa kulayni ka usulul kafi makko ka mujallad arano himo fefindi ton fefindanɗe molanaɗe hollugol wondema ndeɗo qur'anare nde jama on jogiti hande wonde nde waylama nde ɗuytama piiji nde ɓeydama piiji goo wonde wana nden ɗon allahu jalla wa ala tippini e dow nelaɗon alayhi salatu wassalam ko wana noon nduɗo karmokoru moɗon kadi wi'etendu alqummi ka muqaddima tafsiru makko kanko kadi mo aaji himo fefindi ko mawni ton wondema no woodi ayeje ɗuɗuɗe ka deftere allahu jalla wa ala de tawata sahaba ɓe wayliɗen ɗon haray nde qur'anare jogitande ɗo o aaji wonde nden ɗon ko waylande nafsu shay hiɗon mari karmokojo goo kadi wiyeteɗo at-Tabarasi oɗo e hoore muɗum ka deftere makko nde o winde faslul khitabi bi ithbati walla fi ithbati kitabi rabbil arbab o aaji wonde inde deftere makko nden ko ɗum woni hentingol fensita yewtere nden fi tabintingol wonde deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden nde waylama ɗum noon kadi wana ɗiɗo ma tato wayli nde dey wo ko sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam hawnaki haray madama onon ko ni fiɓirɗon e ndeɗo qur'anare haray ko nuskha fatima mo aaji ɗon on hara ko ton woni ko ƴoganoyɗa men oɗo aya mo jantiɗa ɗo si tawile hawri wana ton haray ko ya ando wonde koko wowluɗa ɗo hiɗa ɓeyditi goɗɗum ka deftere allahu tabaraka wa ta'ala oɗo lafdu alqur'an oɗo o tabita e aya o yiltito e makko moƴƴa darta ko ayyo shi'ajo rafidayankejo haray ɗo ya foño ka deftere allahu tabaraka wa ta'ala wakkilo anda taw ko wonɗa e wowlude kon si daroɗa noon on saati wowla mo akada ɗimmo mo nangitirtenmo on kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo ko nane moƴƴa kayfiya no o jangiri oɗo aya walla ɗeɗo ayeje ɗe tawata ko wonde ka suratu Sad so ndaari moƴƴa kayfiya no kanko oɗo shi'a rafidayankejo o jangiri noon ɗeɗo ayeje hollay on ɓaawo heɗagol moɗon ngol wonde oɗo no majja ko wiyete kon makharijal huruf oɗo no majja ko wiyete kon ahkam at-tajwid bi ma'na hurufaje ɗen no yaltirta noon himo majja ɗum hattirde majjegol kadhalika ñaawoje tajwid ɗen ko honno qur'ana on jangirte kadi himo majja ɗum hattirde majjegol ndaare himo wayla hurufaje o ɗetta ayn o watta hamza o ɗetta hamza o watta ayn o famina noon e hoore banfariyagal wo himo wawi jangude hara himo jangira mawnintinare himo gorza o faminkino himo wawi yaltinde tawa jangin makko on ko jangin mo sella ɗum ɗo miɗo sappinama ko ayyo shi'ajo rafidayankejo mi tindinama hara a mawnintinaki a ɓurnitaki a townitaki yaw yida e paykoye sunnayankewoy koye tawata ko markoye duuɓi 7 walla duuɓi 9 ha duuɓi 10 yida e ɓeɗo joɗoɗa takko ɓeɗo ɓe jannama makharijal huruf ɓe fuɗɗoranoma taw huruful hijaiya ɓe jannama makharijal huruf harfu kala ko honno o yaltirta ko honto o ɓorete ɓe jannama ahkam at-tajwid ñawoje tajwid ɗen fiya wawu jangude ndeɗo deftere allahu subhanahu wa ta'ala andu wonde si tawi a wayli harfu goto pet ka haala arab e nokkeli goo ɗum waylay ma'ana kalima on few haala arabu kanko haala ka tawata hika sewi moƴƴa se ndetti misal ka deftere allahu jalla wa ala allahu tabaraka wa ta'ala o wi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min allahi ma la yarjun ɗo in takunu ta'lamuna ko bil hamza ta'lamuna si tawi on laatike hiɗon musede fa innahum ya'lamuna kamɓe kadi hiɓe musede bil hamza joni noon si tawi hawri a ari ɗon a jangiri banfariyagal sifano jangirɗa ɗo ni an shi'a rafidayankejo a watti ɗon ayn sifano wirɗa noon ayyuba a artiɗo kadi a inni wonde in takunu ta'lamuna ɗon hara a wi si tawi on laatike hiɗon andi fa innahum a watti ɗon kadi ya'lamuna haray kamɓe heferaɓɓen kadi heɓe andi haray a wayli ma'ana kongudi allahu tabaraka wa ta'ala ɗin idan haray wakkilo yiltoɗa tawoya koyɗo paykoye koye mi sappanima paykoye koye duuɓi 7 ha duuɓi 10 paykoye sunnayanko woy joɗoɗa hara ɓantali balbe maɗa ɗen hara a mawnintinaki longinoɗa hurufaje ɗen e ɓeɗo longinoɗa ko honnoɗe yaltirta
longinoɗa ñawoje tajwid ɗen mo akhada tammo mo nangitirtemmo on kanko oɗo shi'ajo ka udditugol yewtere makko nen ɗo ko mo akhada kadi hollowo moƴƴa himo majja nane himo manto o faminana e wonde mo andi qur'an tawa non himo majja hattirde majjegol o wi wondema aya numéro 40 on ka o jantiɗo fi oɗo qissa annabi ayyuba alayhi salatu wassalam o jangi ɗo ayeje ɗiɗi kanko o watti ɗum aya goto wannon o wi aya 40 gota o ko ayeje ɗiɗi woni ko o jangi ɗimmun ɗum wana aya 40 on non kadi ka suratu sad haray aya 40 on ka suratu sad ko ayu shi'ara fedayankejo jomi men ko wi ko wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'abin ko oɗo woni aya 40 on amma non koko janguɗa ɗo e qissa annabi ayyuba on alayhi salatu wassalam ko ayeje ɗiɗi janguɗa ko ayo shi'ara fedayankejo ɓa hiɗa majja qur'ana mi andine aya arano on ko wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ash-shaytanu binusbin wa adab oɗo ko 40 en wana 40 ni aya ɗimmo on ko urkub birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab oɗo ko 42 idan ɗum ɗo no holla e wonde ko majjaɗo qur'anare allahu azza wa jalla nden tawa kadi yataqawwalu ala allahi jalla wa ala bighayri ilm o daro inna wonde ko aya mo tawata ko aya 40 on ka suratu sad aya 40 on wana ko o jantiɗo few aya 40 on ko wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab o dari kadi o watti ayaje ɗen ɗiɗi aya goto o wi wondema ko aya 40 o janti ayeje ɗiɗi tawi ko ayeje ɗiɗi woni ko o jangi ɗum ɗo kadi no holla wonde ko o wonɗo foñade e deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden bi jahlin e hoore majjere ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo woni ko arabuɓen innata aljahlul murakkabul amiq bi maana majjere nde tawata ko majjere luggunde tawa kadi ko fawodirnde waɗi noon neɗɗo on si tawi woni la yadri kono wa huwa yadri annahu la yadri ɗum ɗo no wiye jahlun basit neɗɗo si tawi o anda himo jaɓi o anda himo andi o anda ɗum ɗo ko majjere fontinde ni oɗo no weli jannude kono si tawi neɗɗo on la yadiri wala yadiri annahu la yadiri ɗum ɗo ko jahlun murakkab ko majjere nde tawata ko majjere fawodirnde wanno majjere makko aranere nde taw la yadiri majjere makko ɗimmere nden kadi la yadiri annahu la yadiri go on o anda ɗiɗi on o anda kadi o anda ko ɗum ɗo ɓe wiyata jahlun murakkabun majjere nde tawata ko majjere fawodirnde haray noon oɗo shi'ara fedayankejo ko ɗum ɗo o jogiti haray si tawi a anda qur'ana ɓatto andinoɗa qur'an ɗo kadi ya daro wowla fi qur'anare allah subhanahu wa ta'ala nan wakkilo ha heɓa ko laaɓi si wowla ko ayu shi'ara fedayankejo no gasa noon hara wona jantorde noon ka arande lawol ko ɗeɗo defte moɗon ɗe aaƴi ɗon e muɗum wonde pellet ndeɗo qur'anare nde men jogi hande nde mofteɗen jogi hande nde timma walla no wayla goɗɗum e mayre maɗum goɗɗum no ɓeyda e mayre no gasa hara ko ɗon woni ko yaltinanɗa men ko janguɗa ɗo haray ɗum ɗo komi wiyatama ko ayyo shi'ajo rafedayankejo ko ya ɓatto janga ndeɗo deftere allahu tabaraka wa ta'ala sortoɗa e ndeɗo majjere anda wonde ko a neɗɗo majjuɗo a anda goɗɗum mo akhada hikkuɗo ɗon mo nangitirtemmo on kanko oɗo shi'ara fedayankejo ka udditugol yewtere makko nden ɗo nane borrenedi molanade ko shi'ajo jogiti ɗum ɗo koko ɓe andira kamɓe shi'a hiɓe boninedi goɓe boninedi allah subhanahu wa ta'ala ɓe boninedi e jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe boninedi e sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe boni nedi kadhalika e sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam bal ɓe boni nedi e annabaɓe ɓen tigi ɗare shi'ara fedayankejo no wi'a wonde annabi ayyuba ɓe nawni ha ɓe ñoli ɗum ɗo ko konngol borre nedi haray ko ayyo shi'ajo mi hollama nedi annabaɓe allahu ɓen ko jiyaɓe tedduɓe wana jiyaɓe hayfuɓe annabajo wi'atake nawni ha ñoli annabajo si nawnare tiiɗi e makko wi o nawni ha o tiiɗi walla wi'a o nawni ha nawnare nden loori e makko ma o nawni ha nawnare nden fooli doole makko ɗen ɗum ɗo fof ko konnguɗi teddungal
kono amma wi'ugol maɗa wonde annabajo Allahu tabaraka wa ta'ala on o nawni ha o nyoli ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde hiɗon jogiti ko wiyete ko su'ul adabi borre neɗi onon ɓeɗo shi'aɓe rafidayankoɓe mo akhada kadi hikkuɗo ɗon mo nangitirtenmo on kanko oɗo shi'ajo e ndeɗo yewtere ka udditande makko ɗo nane no o firiri noon ɗeɗo ayeje o dari o wi'i wo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓawi annabi ayyuba alayhi salatu wassalam yoɓe dampitu koyngal maɓɓe ngal ndiyanɗa yalti kanko shi'ajo on o dari o wi wondema ko nasi woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala tubbinani ɗo annabi ayyuba haray ɗo hoɗo shi'ajo rafidayankejo hiɗen mari lande ndanɗe fewtinantenmo kanko oɗo shi'ajo ɗeɗo lande landal aranangal ko yandi en jeejimo en landike mo yo o sappani en ko deftere honde e defte tafsir e tawata ko ɗeɗo defte ɗe karamokoɓe ardiɓe ɓen tafsiri ɗen kaɓe holli e oɗo aya wonde ko nasi woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala yaltinannoɗo annabi ayyuba alayhi salatu wassalam yo hollu en ɗum deftere tafsir wotere pet haysi wonali ɗe ɗiɗi hunde ɗimmere nden o holla en kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo kinasi ki Allahu azza wa jalla yaltinannoɗo annabi ayyuba ko ayaje honde windino e kinnasi walla ko du'aji honɗi windino e kinnasi ko wannon en fuu hiɗen andi si innama e pular nasi haray goɗɗum windama ha gasi lootama ɗan ndiyan hendeteɗan ɗon non wondude e konko loota ɗon ko ɗum ɗo wiyete nasi kanko oɗo shi'ajo rafadayankejo hiɗen landimo ko ayeje honɗe windanoɗon e ko du'aji honɗi kadi woni ko windanoɗon yo ɓanginan en ɗum ɗo ko annon o darike o wi'i en wonde ɗum ɗo ko nasini haray ɓeɗo shi'aɓe rafadayankoɓe jama on yo faamu wonde dinu shi'a ko mabniyun ala alkadibi walkhiyana ɓeɗo shi'a rafidayankoɓe dina maɓɓe kanko mahika e hoore piiji ɗiɗi ɗi tawata ko ɗi tana nambaraji ɗiɗi nambara arano on tana arano on ko fenade oɗo waɗi si imamu shafi'iyu ɓe maaki alayhi rahmatullah wonde ɓe yi'ali neɗɗo hay e goto wawuɗo seedade fenade o jaɓa fenade ɓuri shi'a rafidayankejo en aro yey eggude konguɗi maɓɓe ɗin inchallahu jalla wa ala hunde ɗin mere nden tana ɗimmo on ko dina maɓɓe kam mahi e hoore muɗum kon ko jamfa ko wiyete kon alkhiyana joni ɗo o addani en oɗo aya ko pellet ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe anduno qur'an kadhalika ɓeɗo tabi'in haɓe no anduno qur'an ka sahaba ɓen sifa abdullah ibn abbas en no tonnu oɗo mo tawata nelaɗo alayhi salatu wassalam toranike mo allahu jalla wa ala yo allahu faamin mo tafsir qur'an kadhalika no jiyano e maɓɓe abdullahi ibni mas'ud radiyallahu anhu kamɓe ibnu mas'ud ɓe maaki ala aya hay e goto tippiɗo ka deftere allahu azza wa jal siwana miɗo andi ko sa'a hombo on aya tippi koye nokku hombo aya on tippi e ko fi honɗum kadi woni ko aya on tippani yo holli en ɓeɗo walla e ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ko hombo e maɓɓe firiri oɗo aya ni wonde ko nasi maɗum o arana en ka tabi'ina ɓen kan no marno karmokoɓe mawɓe e tafsir no jiyano e maɓɓe imam mujahid ko jangana kujo ibn abbas no jiyano e maɓɓe kadhalika sa'id ibn jubair ko jangana kujo ibn abbas no jiyano e maɓɓe ɓe tawata ko ɓe ɗuɗuɓe sifa imamu qatadata en e ko nandi e sifa ɓen ɗon fop haray hiɗen landimo kanko oɗo shi'a rafidayankejo addani en konngol goto e ɓeɗo kadi ko firi wonde oɗo aya ko nasini ko waɗi ɓeɗo aranɓe moƴƴuɓe ko pellet la shakka ɗeɗo mofte heɓata hay e goto moƴƴo ɓuri ɓen nelaɗo alayhi salatu wassalamu tigi ɓangina ni en ɗum ka hadith imran ibni husainin radiyallahu anhu ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde khayru nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e gireli ɗin ɗi dendangal majji ɓaawo ɓeɗo annabaɓe ɓe feƴƴude ɓeɗo nelaɓe feƴƴude nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko hirde anden alhafid ibni hajar al asqalani ɓe maaki ka fathul bari ɗum ko assahaba shi'a noon kamɓe ɓe yi'i wonde ko ɓen ɗon ɓuri bonde wallahi onon shi'a
fiyake moɗon no yurmi fiyake moɗon no boni fiyake moɗon no kaani nelaɗo on seedano sahabaɓɓen kamɓe ɓuri moƴƴude ɓaawa annabaɓɓen e nelaɓɓen ono wiyon ko kamɓe ɓuri bonde nelaɗo on maaki si feƴƴi ɓen ɗon hirde hikkunde ɗon nden woni attabi'un wona alhafid ibni hajar ɓe maakiri noon ka fathul bari si ɓen ɗon feƴƴi woni atba'u tabi'in wona hafid ibni hajar ɓe ɓanginiri noon ka fathul bari joni noon ɓeɗo fof ɓe jangiɗeɗo ayeje ɓe hunjike ɗeɗo ɓe firiɗeɗo ɓe faamiɗeɗo kono hay goto e maɓɓe faamali sifa o faamu mo oɗo shi'a rafidayankejo faami haray ɗen landomo kanko shi'a rafidayankejo on yandi yo sappano en ko e deftere honde woni ko hooteten e ɗeɗo defte tafsir ka wawete yi'ude ɗiɗo konguɗi ɗi kanko oɗo shi'a rafidayankejo o janti fi muɗum ɗo haray heɗe wiyamo kanko oɗo shi'a rafidayankejo deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden naadatake e mayre mere goɗɗo aajota ko feere muɗum nden tun o bugo ton haray nde firanoma nde ɓanginanoma en faamata e mayre ko rewirten allahu jalla wa ala ko tawata ɓeɗo sahabaɓe faamali ko tawata ɓeɗo tabi'inaɓe faamali ko tawata ɓeɗo atba'u tabi'inaɓe faamali haray hiɗen hikkanamo ɗon ɓanginangol mo kanko oɗo shi'ajo toɓɓere nde tawata ndeɗo hiɗen neldamo nde kanko shi'ajo e dendanigal shi'aɓe luttituɓe ɓen e ɓeɗo siɓɓe maɓɓe ka bid'a e ka majjere woni ɓeɗo tijjaniyankoɓe hiɗen andi ɓeɗo no jiya tentinika meɗen ɗo wonɓe fefindaɗe penale molanaɗe e hoore ɓeɗo yimɓe sunna e hoore ɓeɗo yimɓe sunna ɓe woni e noddirde wahhabiya no jiya eɗen fefindale ɗe ɓe woni e fefindaɗe tawa pellet ɗe ala dalil hay e hunde hara ko angal nunɗal tun kañumma en gañaniɗi e konnagu rek no jiya e ɗum ɗon wi'ugol maɓɓe wonde yimɓe sunna ɓen hiɓe inni kala ko wiyete talkuru ko shirku mo waɗi ɗum yaltinaymo islam e wi'ugol maɓɓe wonde yimɓe sunna ɓen no wi'i kala ko wiyete nafi ko shirku mo lootike walla o yari yaltinaymo islam haray ko onon yo yimɓe bid'a ko onon yo shi'a arrawafida ko onon yo tijjaniya jomi meɗen tabaraka wa ta'ala no wi ka qur'an wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa allahu tabaraka wa ta'ala o wi hey wata faw on wata ƴaŋu on ngaygu e ngañaneedi e konnagu ko añuɗo yimɓe e ko konniɗon ɓe haaron kon nunɗude hedde maɓɓe allahu wi i'dilu nunɗe dey huwa aqrabu littaqwa ko ɗum woni ko ɓurata on ɓannude e kulol allahu tabaraka wa ta'ala ngol allahu wi yon nunɗu kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi e aya goo wa idha qultum fa'adilu si tawi on wawlay tun haray nunɗe wata on tooñu wata on fenu wata on ɓaagu wata on fefindo si o wowlay wowle konngol sellungol wowlon konngol ngol tawata ko konngol nunɗal haray mi andinayi on onon yo shi'a kañum e onon yo tijjaniya wonde koko wiyete talki e koko wiyete naseele ka amen menen ahli sunnati wal jama'a ɗum ɗo fof wona ala haddin sawa bi ma'ana fof fotata ñawoje muɗum ɗen no luutondiri sen detti wona ka ara nun ɗo taw fii koko wiyete talki haray talki ɗin ka amen menen ahli sunnati wal jama'a hiɗi fecci taw pecce ɗiɗi jani pecce ɗiɗi jani feccere aranere nden ko talkiɗi tawata ko winda e majji ko wona qur'ana laaɓuɗo wona sunna laaɓuɗo hay si tawi qur'ana e sunna no winda ton kono no woodi ko tawata koko jilli e muɗum imma kaatimeje walla inɗe jinnaji e ko nandi e sifa ɗin piiji e inɗe sanamu sifa ɗiɗo talki ɗiɗo ñawore majji ka amen menen ahli sunnati wal jama'a ko diina allahu tabaraka wa ta'ala ñaawi kon ko ɗum woni wonde koɗi shirku haray noon wonugol majji shirku ɗiɗo talki shirku on no ara nokkugo ka wonata ko shirku akbar hara o yaltinay neɗɗo on islam no ara nokkugo ka wonata shirku asgar tawa o yaltinta neɗɗo on ka islam sanga hombo wonata shirku mawɗo yaltinowo islam ko si tawi hawri neɗɗanke on ɗe tindun talkuruɗon
ndu jantinen fi muɗum ndu tawata wana qur'ana laaɓuɗo e sunna laaɓuɗo woni ko winda e mayru kanko neɗɗo on o hoolike nduɗo talkuru wonde ko kayru okkatamo ko o faala kon walla ko kayru tigi dandatamo ko o huli kon ɗon hara ndun ɗon talkuru ndu woni shirku mawɗo yaltinowo ka islam ko waɗi noon o kafindiindu e allahu subhanahu wa ta'ala ko allahu on heerori kon ndun ɗon talkuru ndu yaltine ɗon islam ko honto wonata shirku to sooko ko si tawi hawri ndun ɗon talkuru ndu tawatana qur'ana laaɓuɗo e sunna laaɓuɗo winda e mayro kanko oɗo neɗɗanke o waɗɗike ndu haa gasi walla o gollitiri ndu haa gasi kono himo fiɓi wonde ko wallatamo ko allahu jalla wa ala tun ko dandatamo ko allahu subhanahu wa ta'ala tun ko okkatamo ko o faala kon ko allahu subhanahu wa ta'ala tun amma talkuru ndun ko sabu ndu woni wonde ɗo shirku on ko shirku asgar ko wannon sabu mo o jogiti on ko sabu mo tawata wana shar'inaɗo ko harminaɗo ka sharia allahu subhanahu wa ta'ala ɗon shirku on ko shirku tosoko amma feccere ɗimmere nden ka talki ko talkuru ndu tawata ko windi e mayru ko qur'ana laaɓuɗo pos walla sunna laaɓuɗo pos nduɗo talkuru karmokoɓe ɓen heɓe mari konguɗi ɗiɗi e mayru woɓɓe e maɓɓe yaari wonde hindu harmi woɓɓe e maɓɓe yaari wonde hindu dagi haray nduɗo ɓe wiyali ko ndu shirku ko ono yo shi'a rafidayankoɓe ko ono yo tijjaniyankoɓe fi kala no anda ko ɓuri sellude kon e konguɗi ɗin ko wonde hindu harmi ko wannon ɗum ɗon ko e laawol ngol tawata ko laawol hayfingol qur'anare nden neɗɗo waɗɗiɗo talkuru ndun o naatida e muɗum ka hurgo o naatida e muɗum e nokkeli ɗi tata qur'ana ha nayaade o waaloda e muɗum e nokkeli ɗi tawata o waaloto o ñoƴƴa kañum qur'ana ka windi e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ɗum holli wonde ndun ɗon no harmi kono ndun ɗon wanandu shirku ko ono yo yimɓe bid'a haray siɗon faala yi'ude ɗiɗo konguɗi yiltite ndaron ndeɗo deftere kitabu tawhid mo cheikh mouhammad bin abdil wahhabi ɓe waɗi on deftere nde añuɗon wallifiɗo nde on ndaro e ka sharhu mayre mo cheikh usaymin ɓe sharhi no wiye alqawlu lmufid sharhu kitabi tawhid ka dambugal fi talki kamɓe cheikh usaymin hiɓe fecciri ni yeyi toon kadi e deftere nde tawata kadi ko sharhu kañum kitabi tawhid o mo cheikh fawzani ɓe waɗi on hafidahullah no wiye i'anatul mustafida sharhu kitabi tawhid o yi'ay kadi oɗo mas'ala no walori ni kañum ma e tafsil muɗum on ko wana noon si tawi hawri o yeyi ka fatawal muhimma li cheikh ibni baz alayhi rahmatullah kamɓe e hoore maɓɓe cheikh on rahimahullah kamɓe kadi hiɓe jantorini kañum ko yowodiri e fiyake ɗiɗo talki ko wana noon sengo ka nasele kadi haray menen ahli sunnati wal jama'a wana nasele ɗen fo majje mi wi ko shirku wana nasele ɗen fo majje mi wi'i wonde no harmi ko onon yo shi'a rafidayankoɓe kañum e tijjaniyankoɓe haray nasele ɗen e hoore muɗum no fecco pecce ɗiɗi mawɗe kadi si tawi hawri ko nasele ɗe tawata wana qur'ana laaɓuɗo wana sunna laaɓuɗo manamu wana wahyu laaɓuɗo winda e muɗum hay si tawi wahyu no nder ton kono noon e inɗe cheytanuji no nder ton walla katimeje no nder ton maɗum inɗe sanamuji no nder ton e ko nandi e sifaɗin ɗon piiji tawi wana qur'ana e sunna laaɓuɗo tun woni ko winda e muɗum hara ɗen ɗon nasele koɗe shirku on kadi no wona mawɗo yaltinowo islam himo wona to soko mo yaltinta islam si neɗɗo on fiɓi wonde kañum nasele ɗen ko kanɗe tigi okkatamo ko ɗaɓɓata kon walla ko kanɗe tigi woni ko dandatamo ko o huli kon ɗon on ɗon shirku ko shirku mawɗo yaltinowo ka islam amma si tawi hawri himo fiɓi wonde ko allahu tun okkatamo ko o faala kon ko allahu tun dandatamo ko o huli kon nasele ɗen ɗon si wonanaymo ko sabu madama ko nasele ɗe tawata himo jilli e majje ko tawata wona wahyu laamuno on ɗon shirku on ko tosoko o yaltintaka islam ko onon yo shi'a rafidayankoɓe kañumma e siɓɓe maɓɓe ka biɗa woni tijjaniyankoɓe amma noon si tawi hawri kañum nasikin ko nasiki tawata ko windiraki bima'ana qur'ana laawuɗo pos e sunna mo tawata ko laaɓuɗo pos tawi nasikin no windira ndaha laaɓuka hara wana ndahaji moɗon ɗi tawata ko ndahaji tuunuɗi ndahaji wonduɗi e gilɗi e ko nande sifaɗin piiji ko tawata goɗɗo si yari ɗum ɗon tunta o yoni ko addana mo nawnare
tawanda hakan ko laaɓi wona karmo koɓe go janturi hara ko za'faran ɗimmitel muɗum ngel hara kadi kinnasiki o woni e gollitirde ɗon kanko neɗɗanke on ko nasiki tawata ko qur'ana e sunna laaɓuɗo pos woni ko winda e muɗum jilla hay e hunde tammun ɗum hara kinnasi ɗon kadi ki wonaki windede ɗon ko fihi mo wondi e nawnare nde kanko neɗɗon o nawni ko fihi o sellu nden ɗon nawnare haray ko ayu shi'a rafidayankejo ko teddungal maɗa si tawi hawri a fodda e ɗum ko foygitande maɗa wondema pelletle no anda wonde a fodda e teddungal awa haray mi firta teddungal ngal mi wiya ko foygitande maɗa ya andu wonde kamo koɓe sunna dolle no tabintini kinɗon nasi wonde hiki dagi ki ala ella haray ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko tabitunde ittande e ɗuɗuɓe no jiya ɓe ɗum itta e muɗum abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma wana imam ibnu qayyim al-jawziya ɓe jantori noon ko tibbu nabawi maɓɓe ka zadul ma'ad kamɓe imam ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah ɓe holli wonde ɗon no tabiti abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhuma kañum abdullahi ibni abbas hiɓe sappani neɗɗanke on ko o winda si tawi hawri sonnajo ari e nawnude kañum sonnajo on himo saawi ka jibingol makko ngata fiɗimo kanko sonnajo on tawi sattirimo moƴƴa hattorde sattugol kañum abdullahi ibni abbasin hiɓe janti du'aji ɗi kanko oɗo sonnajo o windante kanko sonnajo on o jonne ɗum ɗon o yara fiyo allahu subhanahu wa ta'ala hayfinanmo kanko kañum sonnajo on sattende ko o heɓi e muɗum aray kañum on du'a ɗon mo tawata ko ittade abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhuma ko ɗum woni la ilaha illa allahu al-aliyyu al-azim la ilaha illa allahu al-halimu al-karim subhanallahi wa ta'ala rabbil arshil azim ɗum ɗo koko itta e maɓɓe kamɓe abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhu yo winde no ari nokkugo tawa ko ziyadaji goo ɗi tawata ko ɓeydaɗi ɗi tawata en jantaki ɗiɗo no ari nokkugo kadi ko tawata ko jantiɗen ɗo fof ala ɗon ko tawata ɗum ɗon fof ko itta ɗum e maɓɓe kamɓe abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhuma wonde sonnajo on yo windane ɗum ɗon si tawi hawri o sattirama kanko sonnajo on o jonne ɗum ɗon kanko sonnajo on o yara ɗum ɗum ɗo ko abdullahi ibni abbas woni ko janti ɗum ko wana noon karmo koɓɓen no tabintini ɗum wana cheikh al islam bin taymiyata rahimahullah ɓe tawata ko ɓe añuɗon onon shi'a arrawafela cheikh al islam tigi no tabintini ɗum ndaru ka majmu'a fatawa maɓɓe ka mujallad nayaɓo sengo ɗerol 187 si tawi a yeyi nden ɗon nokkure a yi'ay ko kamɓe cheikh al islam ibn taymiyata ɓe holli wonde ɗum ɗon no dagi bali ɓe addi toon riwayaji ittaɗi ɗin abdullahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe janti kadi du'aji kañumma e ayeje ko ibni abbas ɓe janti ko wonde yo winde kamɓe cheikh al-islam ibn taymiyata eɓe ɓangini ɗum ko wana noon no jiya e jaɓuɓe ɗum wano jantorɗen noon imam ibnu qayyim al-jawziya ka tibbu nabawi maɓɓe ka zadul ma'ad sa ndaari ka mujallad nayaɓo sengoɗerol 190 kamɓe imam ibnu qayyim al-jawziya heɓe holli wonde ɗum no itta e abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma e ɗuɗuɓe e karmokoɓe salaf no jiya e muɗum imam mujahid o tawata ko tabi'ijo jiyanoɗo e janganakuɓe kañum abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhuma hare ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde tabitune e karmokoɓe ɗuɗuɓe e karmokoɓe sunna ɓen no jiya e jaɓuɓe ɗum tigi hara koɓe añuɗon onon ɓeɗo shi'a rafidayankoɓe karamokoɓe mawɓe ɓe tawata hiɗon añiɓe hattirde añugol si tawi en daari wano cheikh ibni baz alayhi rahmatullah kamɓe hiɓe jaɓi ɗum ɗo kamɓe cheikh ibni baz alayhi rahmatullahi ɓe ɓangini ɗum ka se ndaari ka fatawa maɓɓe kamɓe cheikh ibni baz ka majalla ad-da'wa se ndaari e oɗo adad mo tawata ko 997 kañum cheikh ibni baz oɗo fatwa maɓɓe himo ɗon ko wana noon himo janta kadi ka fatawa islamiya ɗon kadi kamɓe cheikh ibni baz oɗo fatwa maɓɓe no yaltina ɗon
kono noon a cheikh mouhammad bun ibrahima ali cheikh balle ngadurayno ɓeɗo si jantoɗen cheikh ibni bas ɓeɗo a cheikh mouhammad bun ibrahima ali cheikh ɓeɗo ko ɓe tawata ko taaniraɓe cheikh mouhammad ibni abdulwahabi alayhi rahmatullah ko ɓe wonno mufti diyari saudiya ɓeɗo e hoore muɗum hiɓe janti wonde ɗum ɗo no selli ala ella ndaren ka fatawa maɓɓe kamɓe e cheikh mouhammad bun ibrahim se ndaari ka mujallad arano gila sengoɗerol eno 92 ha sengoɗerol 93 kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah hiɓe holli wonde ɗum no dagi ala ella ko hunde nde tawata muskila ala e mayre jonnon onon ɓeɗo yimɓe bid'a hiɗon darade fefindo ɗon e hoore kañum yimɓe sunna ɓen wonde hiɓe wina seele ɗen ɗe dendangal majje koɗe shirku hiɓe wina seele ɗen ɗe dendangal majje hiɗe harmi haray acce wowlugol penale e hoore yimɓe diina kan daroɗon nunɗon e maɓɓe ɗum ɗo ko yogaɓe tun e karmokoɓe sunna woni komi janti ɗo sina ɗum hiɓe ɗuuɗi kamɓe karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe holluɓe ɓen wondema sifaki nasiki jantiɗen ɗon hiki selli ko nasiki tawata ki ala mushkila hay e hunde biidnillahi jalla wa ala naam ko ɗum woni nasi windeteki ki tijjaniya jaɓa innayo shirku gollire tijjaniya innayo bileyagal gollire tijjaniya inna katabaje bonɗe yo gollire tijjaniya ko wi'i ko ayeje qur'ana ɗin ko ɗe yoni ko hoolore ko du'a uji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗin yoni ko hoolore jonnon ayiyay ɗo wahabiyajo innitiɗo ko sunnayankejo imo yaha ɗo e hôpital oyna waɗelan visite ɓe waɗamo visite ɓe windanamo ordonnance ɓe jonnamo o yaha o soda del lekkele ɓe innagil lekki ko bimbe kikiɗe kumma sasi unɗa ko ya wuju kun ka koyɗe kunɗa ko ya wuju kun ka becce ɗumɗa ko ya accu ha fewno soɗɗa o jaɓa ɗin condition ji fo ene o yejjiti o alquran ka allah tabaraka wa taala o daali la tattahidu lyahuda wannasara awliyaa wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum allah daali taw jettuɓe ɗo e ferɓe weltiɓe taw ƴettuɓe jaatigi taw ƴettuɓe huwodirteɓe allah daali kala ƴettuɗo ɓe jaatigi e haray koye maɓɓe woni ko ƴeya rasulu alayhi salatu wassalam ɓe maaki almaru ma'a man ahabba yawma alqiyama ɓe maaki tagaɗo ko kanko emo yiɗi on ko kanko emo welti on ko kamɓe ɗo woni ko welti haray ndeɗo yewtere makko ɗimmere kadi kanko oɗo shi'a rafedayankejo hinde holla en woldema wonde kanko oɗo shi'a rafedayankejo ko o neɗɗanke majjaɗo kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala himo daro o bambana ɓeɗo tijjaniyankoɓe wona mi jantoranno on noon ka arande lawol ko shi'iyun rafidiyun khabith yatasattaru bitijjaniya ko shi'ajo rafedayankejo soɓuɗo woni e buumorde wanare tijjaniya en ara yiwde e siyakuji konguɗi makko ɗi yeeso inchallah jalla wa ala ko hollata wonde ko shi'ajo rafedayankejo dane himo wi wonde tijjaniya inna yo katabaje bonɗe golletire tijjaniya inna mi anda honɗum e honɗum e honɗum o janti piiji hewɗi haray ko teddungal moɗon jamajol ɓe kala janguɗo e jungo maɓɓe kamɓe ɓeɗo tijjaniyankoɓe ko jelo e maɓɓe woni wirdade tijjani hande jelo e maɓɓe waɗa imamu hande e juulirɗen tawa ko ɓe andanɗa hoore maɗa ko karmo ko batiniɓe tawa ko desinayɓe kaatimeje tawa ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma hay a diskitudu e maɓɓe gokkunniɓe darotoɓe innama menen goɗɗo yeddotirta e amen a aray no yi'ude ɗum o daro inna e wonde ɓen nawindaɓe kaatimeno ka himo sikka wonde hiɗen majjaɓe aray faamu menen men jangi e jungo ɗuɗuɓe e tijjaniyankoɓe pay ko yagal meɗen andi kadi koɓe windayno kon meɗen andi piiji ɗi tawata ko piiji ɗi ɓe desinaynoɗen ka alluje meɗen andi naseele ɗe ɓe lootenoɗen ɓe jonna yimɓe ɓe yoɓe yaru walla ɓe jonna ɓe kamɓe yimɓe ɓe yoɓe looto meɗen andi kazalika ɗiɗo talkiɗi ɓe windayno kadi ɓe jonna yimɓe ɓe yoɓe ɓaaɓo ta sikka wonde ko piiwum kun tawata ko suuɗi kun jama on ni wona piiwum kun tawata ko suuɗi kun jama on joni ko fii honɗum kañum tijjaniya e hoore muɗum ɓe ala jannude yimɓe tawhid ɓe ala sendidirande jama on hakkude tawhid e shirku ɓe ala sendidirande jama on hakkude
e ɗiɗo shirkuji ɗi tawata ko yaltinayɗi ka islam e shirkuji ɗi tawata ɗi yaltinta ka islam ko fi honɗum ɓe ala e wadde ɗum haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata hiɗa bambande ko tawata bambantako ko ayo shi'a rafidayankejo ko hunde nde tawata nde feeñi e kene nde ɓangi e kene karmo ko bataniɓe ɗuɗuɓe no wodi e quartier ji ɗin ɗo ɓe men andi no jogui jikruji no poddo tijjani bimbi e kikiɗe no ara jooɗo e takko wudere danere tawa kañum no ɓawli kis no tuniri shirku no daro e wiwgol kañum no wirdade no jantade inde allahu no wadde salatu ala nabi tawa ko karmo ko bataniyankoɓe nodditiɓe no andi ko wirni nodditiɓe no wawi yanyude arsike nodditiɓe no wawi okkude goɗɗo jiidi nodditiɓe no wawi welnude ƴiƴan goɗɗo nodditiɓe no wawi jonnugol goɗɗo hijabu ɗo ko piiji ɗi tawata ko umur mashhuda ko piiji ɗi tawata ko seedaɗi ɗi min renti ko ayo shi'ajo rafidayankejo haray toɓɓere ɗimmere nden kadi e nde ɗo yewtere makko nane moƴƴa kañum oɗo shi'a rafidayankejo mi haalani on ko majjaɗo qur'an haray yo wakkilo o ya yandi o janga ndeɗo qur'an are allah nane ko goɗɗo addani e wo allahu no wi la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya'a waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ene jama julɓe yiltitoɗen daren oɗo aya ka deftere allahu tabaraka wa ta'ala si tawi ko ni o walori oɗo aya wana ni walori ko ayo shi'ajo rafidayankejo الله كويكو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الله كان كوين بعضهم أولياء بعض سوين ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله تبارك وتعالى ويهيكو أنو يقوم به wata on jogito al yahudu kañum may an nasara weldiɓe wata on jogito ɓeɗo yimɓe ɓe yiɗuɗon allahu wi yoga e maɓɓe woni weldiɓe yoga kala e moɗo yiɗuɗo ɓe o weldi e maɓɓe haray o jiyama e maɓɓe jon noon oɗo shi'ajo rafidayankejo himo addana en aya on o wayla mo o taƴa goɗɗum o itta ɗon ɓe darono ɓe toña sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam wonde ko ɓen ɗon woni ko ɗuyiti goɗɗum ka deftere allah tabaraka wa taala haray shi'i rafidi alkhabith yiltito moƴƴa dartoya oɗo aya no toon ba'duhum awliya'u ba'din ba'duhum awliya'u ba'din ɗum ɗo ko hunde nde tawata a ñortino nden ɗon a itti nder ton ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum wonde ko a neɗɗo wonɗo foñade ka deftere allahu jalla wa ala bil jahli e majjere nde tawata ko jahlun murakkabun la tadri wala tadri annaka la tadri fa hada jahlun murakkabun amiq haray o ɗetti kadi aya on o waɗiri istidlal kañum aya on wondema yimɓe ɓe yawgol maɓɓe ka laptaneji hiɓe nawni ɓe yaha ɓe ñawdo toon ɓe jonne compriméje walla ɓe jonne massage ji o dari o wi o ɗum ɗon ko alyahudu e annasara woni ko moƴƴini ɗum ɗon si tawi neɗɗo on gollitiri ɗum nandi e faamu makko ka wajhu istidlali makko haray on tigi o weldi e maɓɓe haray ko ayo shi'ajo rafadayankejo yawgol ka laptane ñawdo ɗum ɗo ko amrun amara bihi nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam ko yamirore nde nelaɗon alayhi salatu wassalamu yamiri hiɓe yamiri yimɓe mofte maɓɓe ɗen julɓe ɓe yoɓe ñawdo madama ñawdigu ngu wona ko harmi ɗum foti ko e laptane foti wona e laptane ɓe maaki ya ahlal islami tadawaw ɓe maaki ko ono yo yimɓe islam ñawde ha ɓe maaki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ma anzala allahu da'an illa anzala lahu dawa allahu tippinali nawnare hay e wotere siwana o tippinaninde lekki ko nelaɗon alayhi salatu wassalam yamiri yo ñawde haray ñawdagol e jungo alyahudankejo walla e jungo annasarankejo si tawi ñawdigu ngu o ñawdirta ngun ko dagingu wona ko harmi aray shi'ajo ɗum na jogitagol ɓe weldiɓɓe noon wana yiɗugol ɓe noon ko ayo shi'a rafidayankejo ko wan noon si tawi hawri goɗɗo o gollidi e maɓɓe golle dagiɗe yoɓe gollidu an a faami ɗum ko yiɗugol ɓe ɗum ko majjede maɗa diina mi landoma ko ayo shi'a rafidayankejo nelaɗon alayhi salatu wassalamu e aboubacre siddiq radiallahu an fewdo ɓe iwayno makka ɓe fera ɓe seeno madina ene ko julɗo ɓe ɗaɓɓuno ko holla ɓe laawol ngol bal ko keefeero mo tawata ko mushrikun neɗɗo shirkowo mo tawata ko abidil asnami rewowo sanamuji
woni kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e aboubacry ko ɓe ɗaɓɓuno ko ɗowta ɓe tindina ɓe laawol ngol ha hewtinoya ɓe e ka ɓe hewtoyi ka fammere ko oɗo neɗɗo woni ko ɓe ɗaɓɓuno wona julɗo ɓe ɗaɓɓuno ka ɗum ɗon kadi ko jogagol ɓe weldiɗɗo ɗon ko ayo shi'a rafedayankejo ko wana noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hiɓe marno gollanayɓe ɓe hara ko alyahudankoɓe pay kun alyahudanko wonno gollanaynoɓe kum pay kun e hoore muɗum nde nawnuno nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe seeni darugol kum ɓe daari kum ɓe maaki gomɗinan jaɓu dina an kam baɓe pay kun kun fewti pay kun kun wi ɗofto abal qasim pay kun kun jaɓi islam nelaɗo alayhi salatu wassalam baɓe yaltoyi ɓe humpitoyi pay kun kun feƴƴini ɓe maaki alhamdulillahi alladi anqadahu min annar oɗo ko alyahudankejo wonno kono nelaɗon ɗettunomo gollowo ko ayo shi'i rafidi ko wana noon nelaɗon alayhi salatu wassalam takko kaɓe feƴƴinayno ene ɓaɓe feƴƴini ko wiyano ko hommo ɓe ñawli ko yahudi alyahudankejo woni ko ɓe ñawlino no wodnole sahabaɓe marɓe jawle sifa usman ibni affan sifa abdourahman ibni aufin e ko wona ɓeɗo e sahabaɓe ɓe tawata ko marnoɓe jawle moƴƴa kono nelaɗon alayhi salatu wassalam ñawlaki ɓen ɗon ɓe ñawloyi alyahudankejo fi honnon hollugol e wonde no dago nelaɗon alayhi salatu wassalam ñawli alyahudankejo ɓe feƴƴini tawi hiɓe ñawlimo ko honnum ɓe waɗanno ɗum ko hollugol en ene mofte maɓɓe ɗen wondema no dago joni si tawi an shi'ajo rafedayankejo a faami ɗum ko pellet miɗo felliti hattirde pellital an si a nawni a yahay labtane la shakka bidalik ko wana noon si ɓe nguure ma nden nawniɓe yahay labtane conci ko wonɗa ɓornade kon ɗuɗuɗe e majji kaka yahude ka nasara woni iwde oto ko wonɗa ƴawde muɗum ko to woni iwde kun ala on kun a registrɗa ngo hitoma ɗo ko kamɓe moƴƴini e ko wona ɗin ɗon e piiji ɗi wonɗa e gollitirde an shi'ajo rafedayankejo si tawi a faami wonde gollitirgol koko ɓeɗo woni e moƴƴindeta ko piiji dagiɗi ko jogitagol ɓe weldiɓe ɗum ɗo tindinta si wona majjede maɗa kaɗo dina ko ayo shi'ajo rafedayankejo haray affaire teleren ka bangal wahabiya ɓe daroto ɓe wi'a hunde no harmi hara ɓe ala dalil muɗum seke ɓe ala e jangote ɓe sikkano saudi ɗo ko ka gandal ɗaɓɓe saudi ko tiyafir woni ɗon wona kanko oɗo shi'ajo rafedayankejo en nanirimo ɗo kadi konguɗi ɗiɗi o wi wo yimɓe sunna ɓe wona ɓe aƴorta noon o wi wahabiyankoɓen ɓe wowlay ka diina ɓe innano harmi tawa dalil ala hunde ɗimmere nden o wi wonde saudiya ko ka qur'ana ñuncete ko théâtre wonto wona ka diina jange haray jababu e aranomo jabotoɗen mo on kanko shi'ajo on wiwgol makko wonde yimɓe sunna ɓen ko yimɓe ɓe gollirta dalil wallahi ɗum ɗo ko fenande molanade fenande nde tawata ko mawnude feddeji ɗin ɗi dendagal majji dambitiɗi ɗin ka islam ala dental hay e gotal ngal tawata ko dental himmal ngal dalil hewtiti ahlusunnati waljamaa ɗum no anda ko ɗum waɗi si tawi ndaare wona cheikh mouhammad bun abdilwahab alayhi rahmatullah ɓe tawata ɓen hiɗon añi moƴƴa onon shi'a arrawafida e tijjaniya ha jammirɗon ɓe yimɓe sunna ɓen kañum cheikh mouhammad ibni abdilwahabi ko gorko mo tawata ko gorko himmannoɗo ko wiyete dalil yilte e defte maɓɓe ɗen kamɓe cheikhu on ndaaron si tawi en ndaari deftere maɓɓe to sokere ni no wiye usulu thalatha no wiye usulu athalatha kono ɓe jantani en ko wiyete al ilm cheikh mouhammad bun abdilwahabi ɓe maaki al ilmu ko marifatullahi wa marifatu nabiyihi wa marifatu dini l islami ɓe maaki bil adilla wondude e dalilaji ɗin allahu ko andirte ko bil adilla nelaɗon alayhi salatu wassalam ko andirte ko bil adilla al islamu tigi e hoore muɗum ko andirte ko bil adilla ko ɗum waɗi so tawi en jokki kañum on ɗon risala maɓɓe kamɓe cheikhu on kala ko ɓe janti ka usulu thalatha ɗon ɓe ma kay waddalilu ko imma qawluhu ta'ala walla qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nafsu cheyin se ndaari kitabu tawhid maɓɓe on ndaare dambuɗe ɗen kamɓe cheikhu on siwana masailuji ɗi ɓe addi ɗin se ndaari dambuɗe ɗen en taway ko konguɗi allahu tabaraka wa ta'ala e makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam e makuji sahabaɓɓen e makuji karmokoɓe mawɓe woni ko ɓe eggi ɗon haray si oɗo wi'i yimɓe sunna ɓen ko ɓe wowlayɓe tata ala dalil wallahi ko hunde nde tawata ko hunde mettude
ko waɗi noon ko waɗi haa si tawi hawri mene yimɓe sunna ɓen kala ko aaji ɗum kala ko ɓaagi ɗum wiwɗon ko jeeya ɗum e kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala komin landoto on ko burhanu muɗum komin landoto on ko dalil muɗum komin landoto on ko hujja muɗum min lando on ene allahu no wi ɗum ka qur'an nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe maaki ɗum ka sunna salafuna salih ɓen no andira ɗum si tawi ɓe andiraka ɗum mi wiya on ko bid'a mi wiya on ko bid'a ko ɗum woni hakkunde men na piiji ɗiɗi matate ko sabu ko foñoto ɗon kon kadina sincon piiji naɗon kadina tawa ma anzala llahu biha min sultanin allahu azza wa jalla tippinanali ɗum dalil la fil kitabi wala fi sunna wonaka qur'anare makko wonaka sunna sahaba ɓen kamɓe ɓe yiyano ɗum ɗon ko dina onon daroɗon addon ɗum ɗon hande kadi sincon ɗum ɗon daroɗon cuɗon ɗum ɗon ha gasa wiyon ɗum ko dina ko ɗum waɗi si meɗen landade on dalil ko menen non woni yimɓe dalil ɓen ko menen woni ahlu burhanin wa ashabu dalilin jomi meɗen tabaraka wa taala ko wi ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ndaare defte sunna ɗen ko defte ɗe tawata ko bil adilla defte ɗe tawata masailuji ɗin dendangal majje ko dalil woni ko yarata si tawi dalil ala ahli sunnati wal jamaa ɓe memata amma ka toɓɓere ɗimmere ɗo ko oɗo shi'ajo rafedayankejo wi wonde saudiya ko qur'ana ŋerƴinte ton ko qur'ana ñuncete ton haray ton ko théâtre woni ton wona ka diina jangete wallahi 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 ɗum ɗo tindinali si wona ngaygu e konnagu ko ɓeɗo rafedayankoɓe jogitani kon saudiya haray andu jomi mi wi wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa allah wi nunɗe fiyo ŋañi yimɓe nunɗe e maɓɓe wata on toñuɓe wata on fefindo e maɓɓe allah wi wa idha qultum fa'dilu si on wowla e nunɗe hande hay heferaɓɓen si tawi a landike ɓe yahude e nasara ayniɓe ene e nder leydi ndi ndi dendangal mayri hoore mayri ɗo ko e nokku hombo woni ko islamu wona e jangede ɓuri ɓe sappantako masi wona saudiya ko jami'aji jelu wonto tawata fannuji sertuɗi no jange e muɗum qur'ana no jange e muɗum tafsiru muɗum qur'ana no jange e muɗum e tajwid muɗum tawa kadhalika sunna no jange e muɗum hadisaje e ñawoje ko yaltata e ɗum ko wana noon fiqhu no jange e muɗum usulu no jange e muɗum e dolle fannuji ko wona e jangede saudiya ɓeɗo allahu tabaraka wa taala no waɗi ɓe sabu hande yimɓe dolle yahay ka maɓɓe ɓe fawtoɓe yimɓe ɓe janna ɓen ka diina allahu tabaraka wa taala ɓe yiltito e leyɗe maɓɓe ɗen allahu azza wa jalla waɗa ɓe sabu oɗo sunna yalta e yaasi on oɗo sunna feeña jama on faama tawhid ɓe sela shirku ɓe sela ɗiɗo bid'aji sa yehi ka haramul makki a taway kibaril ulama ɓe mari darsuji ton sa yehi ka haramul madani a taway kibaril ulama ɓe mari darsuji ton hara jami'aji ɗi wowlaka université ji wonɗi ton ɗin kadhalika hara kadi juulirɗaji luttuɗi ɗin kadi wowlaka ko honɗum oɗo wiyata yimɓe wonde saudiya wanaka gandal ɗaɓɓe si tawi hawri ka haramul makki o won ɗon e ka haramul madani o won ɗon ka qur'ana e sunna tippi ɗon tawi wana ɗon woni ko diina ɗaɓɓete wana ton woni ko gandal ɗaɓɓete ene haray yo o sappani en ko honto gandal ɗaɓɓete kono anda ɓeɗo no añi saudiya shi'a rawafeɗa ala noon ko ɓe añiri saudiya si wana tawde ko dawla sunna ko dawla mo tawata ko dawla tawhid ko qur'ana e sunna e tawhid woni saudiya kamɓe shi'a iran e ko nandi e sifanin piiji ko ɗum ɓe añiri kañum saudiya na sabu piiji ɗin jon noon iran ka ɓe woni wiide ɗon kamɓe iran e nodditade wonde hiɓe feewi hande ko honɗum ɓe woni ñaawirde ka maɓɓe ko qur'ana e sunna kalla wa haasha wona qur'ana e sunna ɓe ñaawirta e hoore leydi ndin fof hande ko luttiri ñaawirgol qur'ana e sunna ko almamlakatu l arabiyatu saudiya ko ndiɗo leydi barkinadi leydi wahyu leydi ka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe belnaɗon ko ndiɗo leydi luttiri ɗum hande e aduna on oɗen dangal makko ko saudiya heddori ɗum jon noon onon ngaygu ko jogani ɗon saudiya kon haray miɗo wi'a on on dendangal moɗon onon añuɓe saudiya mutu bi gayzikum mutu bi gayzikum mutu bi gayzikum ko waɗɗo wo ko waɗɗon saudiya bi idnillahi tabaraka wa taala wonay tahta qiyadati ahli sunnati wal jamaa bi idnillahi jalla wa ala
wonay e leyi ɗo wande ahlu sunnati wal jama'ata ko qur'ana e sunna kadi woni ko ñawata e leydi ndin haray théâtre ala ko woni ɓuri iran alaka théâtre woni ɓuri iran onon shi'a arrawafida yimɓe ɓe tawata ko darotoɓe daro innano jombude sonnajo ta ko contrat fi lebbi tati fi lebbi nayyi fi lebbi jowi daro ɗon fefindo ɗon penale molanaɗe e muɗum fefindo ɗon hadisaje ɗe sella e nelaɗon alayhi salatu wassalam sina ɗum on mutamo jokkuɗon hadis harminɗo mono jeeya e filliɓe ɗum ali ibni abi talibin radiyallahu anhu hadise mo tata ko wonɗo ka sahihayni ali ibni abi talib radiyallahu anhu ɓe janti wonde nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe harminno muta'a yewma haybara kono ɗen ɗon hadisaje fo o memata ko wannon ko o yimɓe ɓe tawata ko jokkuɓe mbeleɗe moɗon onon shi'a arrawafida aka gandanɗaɓe seyɓe mo daare wahabiyaɓe hewɓe janggo sawdi duuɓi nogas arti konakir ɗo ton ɗo ɓe susta wajaɓe radio ɓe na waɗe landal par ce que bayboy no jooɗi koye tawata koyeɗen no moƴƴi koyeɗen no heewi taf si ɓe acciti ɗon antel ɓe wi yo lande adeteɗe ɗen wano mi ala situde wahabiyaɓe jooɗiɓe konakiri ɓe fewno ɗum ala e maɓɓe suusuɗo ka radio inna mi acciti yo shihaɓe ɓe lando yo tijjaniyankoɓe lando yo suufiyankoɓe lando mo ɓe yo lando landal ananta ɗum o heeɓi waɗuɗo ɗum e nder konakiri ko tijjaniyankoɓe ɓen yo shihaɓe ko allaji mouhammadou malaɗo bari e cheikh mouhammadou sharif ko ɓen tun jooɗi konakiri ka radio nako fm ɓe innimo ɓe kala ko mari yo lando kala landal faalaɗo ɓe joni numéro ji maɓɓe wahabiyajo no suusi wadde ɗum no ko fenande nde tawata ko fenande molanande ko wanno yimɓe wonɓe konakiri ɗo ɓen e hoore muɗum no seedi ɗum ɗo kala manin radio ka tawata ko wona e wowlede ton ko alqur'an wa sunna bi fahmi salafi hara ko wona e wowlede ton ko alqur'an wa sunna bi fahmi salaf wonɓe wajorde ɓen kowoni wajorde ko qur'ana kañumma e sunna hara ko e faamu ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe si ɓe waɗi émission ɓe udditay antenne ji ɗin fi landotoɓɓen allahumma illa si wona si arinde wondeje tawi tan on nangi ko ɗum ɗo tu sina ɗum jama on udditay ɓe udditay fi muɗum kono oɗo neɗɗo ko neɗɗo mo tata ko komi jantani on ko shi'a rawafida ko fenayɓe mo feni noon e allah o feni e qur'an o feni e nelaɗon alayhi salatu wassalam o feni e sahaba ɓen oɗo si fenali e hoorema haray haawo darta hoorema moƴƴa si o feni e hoorema weltoɗa ko wannoon shi'a arrawafida si ɓe fenali e hoorema ɓe mantima haray dartu hoore maɗa moƴƴa wi'ugol makko jamtoɓeɗo yimɓe ɗiɗo ɓe tawata ko jeeyaɓe min ru'asa e balala jeeyaɓe e koye majjere nden lagine ɗo woni malaɗo e hoore muɗum mo tawata taratan ko o tijjani wa taratan ukhra o holla ko o shi'i rafidi oɗo ko neɗɗo mo tawata la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i muzabzabun bayna dhalika nde wonde o hollay wonde ko o tijjaniyankejo o jiwgana wirdu tijjani nde wonde o ara o holla wonde ko o shi'ajo rafidayankejo o jiwgana ɗum wanno ñande min e oɗo sarifu mo maɓɓe min joɗoduno munaqasha amen on konkaser fi ko yowodiri e fiyake kaɗo dina nde ñande hari kanko oɗo malaɗo himo ɗon kono ko honno ngo wiwno nde ñanden o wi natata aljanna siwana shi'ajo malaɗo ko ɗum wi o darto noon kadi o wiya wonde wirdu tijjani ko ɗum naɓata aljanna nare tanakod neɗɗo daro inna natata aljanna sina shi'ajo ko pellete hiɗen anni shi'a kañum e tijjaniya hiɓe serti hattirde sertugol naaɓe gotum kala mo tawata ko tijjaniyankejo anduɗo dina muɗum tijjaniyankaku ngun ko pellet o woɗɗodira e shi'ajo hattirde woɗɗodirgol ko waɗi kanko haray bete mo jaɓi qur'anare nden kono shi'ajo on jaɓande kanko bete mo jaɓi sahaba ɓen kono shi'ajo on jaɓande oɗo waɗi si tawi kamɓe tijjaniyankoɓe anduɓe tijjaniyankaku ko jokki kon ɓe jaɓa shi'a ɓen so ndetti misal muɗum wona neɗɗo goto no jeeya e tijjaniyankoɓe fi kala on ɗon tigi e hoore muɗum himo wari wa choléra ɗum woni ahmad ibni muhtar al kundari oɗo e hoore muɗum en fo en nani ko o aybini kon ɓeɗo shi'aɓe o holli wonde wonaɓe laawol gotol jonno wona tijjaniyankoɓe wonaɓe hodede ɗayne addane ñameteji waccane wirdu tijjani shi'a no dari no holla qur'ana ɓe holla yimɓe ɓen ɓeyna qur'ana nde sella ɓe daroɓe inna sahaba ɓen ɓe huɗa aboubacry e umar
ko pellet tijjaniyankejo annduɗo dina mu wata weldude ɓe darotoɓe toñira yumma meɗe aishata radiallahu anha zina tijjaniyankejo annduɗo dina mu weldata e ɓe kono malaɗo en ko yimɓe ɓe tawata ko wonɓe noddande kundule muɗum kañum e jiifaji muɗum fiyo heɓu ko ñaama heɓa ko tumba e jiifaji mum ko ɗum waɗi nde wonde o famin o hollay ko o tijjaniyankejo nde wonde o hollay wonde kanko malaɗo ko o shi'a rafidayankejo ko sifa ɓe ɗo wiyete zulwajhayni papier ram ka waylitirɗa o a sikkay ko ngoya sengo ni ko on malaɗo dari no wi wonde natata aljanna sina shi'ajo o dari o wi wonde annabi ibrahima ko shi'a wonno annabi musa ko shi'a wonno o wi wa inna min shi'atihi la ibrahim o dari o wi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakadahu musa faqada alayhi kanko o detti ɗiɗo kalimaji o wi wonde ɓeɗo ko shi'aɓe wonno jama julɓe ɗum ɗo kala neɗɗo marɗo hakkilno andi ko mere ko majjere siwana ɗum si innama wa inna min shi'atihi la ibrahim damiron ko rutti koye hombo koye annabi nuhu alayhi salatu wassalam yo o ndaroye kala deftere tafsir si innama wa inna min shi'atihi kalima shi'a on ɗon ma'na makko ko karmokoɓe tafsiru ɓen janti kon ko wa inna min atba'ihi ala millatihi wa ansarihi no jiha e jokkuɓe annabi nuhu ɓen e lawol maɓɓe ngol e wallayɓe ɓe ɓen woni la ibrahima annabi ibrahim amma ka allahu wi to fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi karmokoɓe tafsir ɓe ɓe ndaroye ɓen ɗon ko firi kon koɓe janti ko wa inna min ono fastaghasahu alladhi min shi'atihi ay min qabilatihi faabi e faaborimo ɗaɓɓurimo faabo on mo tawata ko jiyaɗo e gorol makko ngol kanko annabi musa alayhi salatu wassalam joni si tawi hawri kala ka kalima shi'a ari ka qur'ana harayɓe faala wiwde ko kamɓe allahu tabaraka wa ta'ala wi thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya allahu wi yeeso ɗum si mi mooɓiɓe kamɓe bandi on mi addiɓe ka dambuɗe yiite jahannam mi sorta noon kadi min kulli shi'atin joni yoɓe firani en ɗum ɗon kadi ɓe inna wonde ɗum kadi ko kamɓe noon kamɓe shi'aɓe ɓe inna bete a yeeso ɗum mi sorta e kala shi'ajo ɓurɗo e maɓɓe sattude hoore sandal ɗuɗo on mi bugomo ka yiite jahannam fi on ɗum ɓe firirali ɗum ɗon ɓe innali wonde ɗon shi'a on ko kamɓe ونفس الشيء الله عز وجل وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله ويكو أيون عليه الصلاة والسلام إن فتشوا بدين ما بكم بونت شيعاجي بمعنى بونت شيعا أي فديجي أجياك أي ما بفيو جانون كو هاري بإنا دون كديكو كامي روادي ستاوي جماعة يواتو يلي بأندا بيرو شيع رافدا ينكو بكو فنايب on ɗon tigi mo o janti fi muɗum ɗin mo o woni oɗo sarifu oɗo e hoore muɗum yambagi allah yusamma sharifan bal yusamma da'ifan ko waɗi noon ko kanko e ɗum ɗon handi e muɗum oɗo e hoore muɗum ko neɗɗo mo tata ko hombo wonnanali ko o aaƴiɗo e ɓagale ko o formuno théâtre on o dari o mooɓi yimɓe kamɓe shiya ɓen ɓe ɗetti shiyajo ɓe addi ɗon ɓe famini ko sunnayankejo ɓe inni joni ɓe wadde débat wo haray on ɗon sunnayankejo ko sunnayankejo faamuɗo sunna kamɓe noon joni hiɓe yewtudude e makko ɓe wadda e makko débat kala ko sarifu aa'i on ɗon inna wonde hari nanon mi famiri joni mi jaɓi kala ko sarifu ɓaagi o daro inna hari nanon mi famiri mi faami marɗo hakkil fof no andi waɗa ɓe débat oɗa wowla e oɗa wowla kono kala ko oɗa wowli ko yoɗa nunɗu o inna wonde hihi ko wowluɗa kon ko non woniri kala ko oɗa wowli koye oɗa nunnu tun haysi tawi na goonga kanko hara nunɗal makko ngal na nunɗal ngol goonga ko nunɗal ngol ko oɗa wi kon ɗum ɗo ko majjere haray menen min landinomo kanko sarifu ñande mi yawno ka débat amen min landi e ɗimmojo makko afwan ko hombo woni on shi'ajo mo tawata komo ɓe yewtuduno e muɗum kono min ronkuno heɓude e ko hombo woni on shi'ajo mo ɓe wi ko sunnayankejo yoɓe andani men inde makko min ronkuno heɓude ɗum iɗan haray ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe majjuɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe oñiɓe sike sawdi iɓe yawde ko jande qur'ana yergina donc no wahabiyaji jooɗiɗo ɗo mo laginewamo ɓe nata mi anda ko sonoy imo jooɗi ɗo imawi bena cheikh oumarul fouti mi torikemo yo yejjito qur'ana wi innama tawbatu ala llahi ko lilladina yamaluna su'a bijahalatin allah tabaraka wa taala o daali
o jaɓanta tuubuɓiye ko waɗirɗo golle sabu annda yo kanko o so leyjo wonɗo yaabinde cheikh oumarul fouti cheikh amara tidiane e wahabiyaɓe jooɗiɓe lagine no yoɓede dollar aybina waliyaɓe allah karamo koɓe yoɓe yejjito koɓe amoyi yoɓe yejjito koɓe waɗi ko allah yiɗa yallaji ɓayaray iɓe anndi kadi rewi ɗon min o wowloɗo miɗo anndi ko mi waɗi ko jiɓi mi taga donc mo ɓeeyo probléme ji muɗum ndi ganin ɗum ko ɗum qur'ana neta tilka ummatun gadi kala laa ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun o wi wono nanirɗen ɗo ni wondema yo jama on accu aybingol ɓeɗo waliyaɓe ɓe wi ko waliyaɓe yo jama on accu aybingol tijjani kañum may umarul fuuti haray ko ayo shiyajo rafida yankejo mi yewtama oɗo ahmad tijjani kañum may umarul fuuti ɓeɗo ko kamɓe jasini hoore maɓɓe wona goɗɗo jasini ɓe si ɓe teddinno hoore maɓɓe yimɓe teddinayno ɓe ko ɓaɓe jasini hoore maɓɓe jama on jasini ɓe honto ɓe jasini hoore maɓɓe koko ɓe dari kon ɓe terti lawol nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe nadani yimɓe ɓen khurafatiji e bid'aji ka dina ɓe aaji imam malik imam abu hanifa taw wattude imam malik imam الشافعي إمام أحمد سفيان الثوري إمام الأوزاعي إمام الحسن بيدو فب إكو نندي مأبي بيدو كو يمبي بتاتا بتدين نهور مأبي بتدين نهور مأبي جوغي تقول سنة نلان صلى الله عليه وآله وسلم جماعون كدي تدين بي سبانون تودي بجوكو لاول نلان عليه الصلاة والسلام أما بي بجانتي دارو أحمد التجاني عمر الفوتي ɓeɗo ɓe dari ɓe aaƴi ɓe fefindi piiji hewɗi ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ka dina nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jasini hoore maɓɓe sen detti misal wona ahmad attijani e hoore mum sen detti ka jawahirul ma'ani ɓano windi en fo e yiiru gite meɗen ɗen ko o dari o wi ko wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe senike ɓe tawimo kanko ahmad attijani wo himo udditi gite o ɗanaki few nelaɗo on jonnimo salatul fatihi woɓe la makanimo kadi salatul fatihi on haray no fota e qur'ana on laaɓi guluji jeego yo terto kala inde allahu o fewta e salatul fatihi on o noddira ɗum ɗon allah azza wa jal subhanallah subhanallah ɗum ɗo hay neɗɗo mo tawata ko majjaɗo dina si haqqille makko ɗen no selli o jaɓata allahu azza wa jalla no wi walillahi al asma'u lhusna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه الله ويكو كانكو جي إنت مؤيد الندر مؤدن نلعد النواي ماكو دي أتشدن الله ويقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله وي ما كان بكو أيو نلعد ند الله ما ند الرحمن كلا إن ندر دمكو كانكو مري إنت مؤيد نلعد أنسوسي ماكو دي وند ترتو دن دون إنت سبحان الله wattude muɗum o dari o wi wonde ɓe makanimo salatul fatihi on no fota e qur'an on laaɓi guluji jeego allahul musta'an konngol ɓiɗɗo adama eɓɓidirtake e konngol allahu tabaraka wa taala hay lawol gotol fabbalanno ya wi'u ɗum no ɓuri konngol allahu ngol hanaɓa inna ɗum no ɓuri konngol allahu ngol laaɓi guluji jeego ha ɗum ɗo koko windi ka jawahirul ma'ani hey wi'ane en tijjaniyankoɓɓe yoɓe wajori e jawahirul ma'ani ko won ton ko yoɓe yeeyi yandi ka radioji ka émission ji maɓɓe ɓe janga ko woni kon ka jawahirul ma'ani jama on nana ɗum ɗo ɓe firana yimɓe ɓen ɓe nana ɗum ɗo kono ɓe susta wadde ko annoni ɓe andi ko woni nder ton kon ko ñolu ko woni nder ton kon ko duggu ko woni nder ton kon ko niwre ko wona noon oɗo neɗɗo e hoore makko umarul fuuti ka deftere makko wiyetende rimahu hizbi rrahimi ala nuhuri hizbi rrajimi ndeɗo ko hanuno wi'ede ko rimahu hizbi rrajimi ala nuhuri hizbi rrajimi kadi kono winde rimahu hizbi rrahimi ala nuhuri hizbi rrajimi ko honno o wi nder ton o wi wonde oɗo salatul fatihi no jeeya e shartiji ɗin fiya heɓu baraji ko woni e muɗum kon ko ya fiɓu wonde salatul fatihi ko kalamullah ko konngol allah wona kalamu nelaɗo alayhi salatu wassalam wona kalamu ahmad attijani ko ya fiɓu wonde ko kalamullah ene ɗum ɗo wona kufru ni wona keferagu ni ko hombo noon teddinta sifa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe ari khalafu nabiya sallllahu alayhi wa sallama fi manhajihi
وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم في منهجهم وخالفوا التابعين وخالفوا أتباع التابعين بيدو بلندك بيدو فوق هم تدين تبيدو هم تدين تبيدو ɓeɗo ko kamɓe jasini hoore maɓɓe ko ayo shi'i jo rafida yankejo faminkiniɗo ko tijjani yankejo haray wattude e muɗum nane ko wi kon wonde yimɓe yeƴƴito koɓe ami kon ɗum ɗo kadi ko majjere makko kanko shi'ajo rafida yankejo on goɗɗo si tawi hawri o tuubi o ruttike hande kadi o duwaka aybinede tububuye makko enen fewndo hamsa en natuno ka islam nelaɗon alayhi salatu wassalam ma kanno ɓe yeƴƴite ko shirkayno ɗon kon fewndo omar ibne alkhattabi radiallahu anhu natuno ka islam ɓe makono yeƴƴito ko shirkaynoɗa kon fewndo khalid ibne lwalide en natuno nelaɗo on ma kanno ɓe yeƴƴite ko shirkayno ɗon fewndo abou soufiane en natuno ɓe hollunoɓe yoɓe yeƴƴito koɓe shirkayno ɗum ɗo ko majjere maɗa ko ayo shi'ajo rafida yankejo ka anda jomi meɗen tabaraka wa taala si goɗɗo tuubi o laɓɓini tuububuye on allahu yafotomo bal o watta e bonɗi makko ɗi moƴƴi jomi meɗe wi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat o wi o wattita e boneji maɓɓe ɗin fo moƴƴi e aya goo o wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allahu jalla wa ala o wi o yafoto bakkatuji ɗin fop si neɗɗo on tuubi o laɓɓini kono ndaare ko woni en naɓude o dari kadi o addi ɗon aya wonde tilka ummatun qad kalat he yow janga qur'an yow yiida e paykoy koye mi tindinma koye duuɓi 6 duuɓi 10 ɓe janni qur'ana na kalat innete ko holat wona kalat innete ko holat joni noon angiɗa wiide tilka ummatun qad halat joni ɓen ɓe wonɗa e jantanade fi muɗum ɓe wonɗa hiwde ɗum sifa ahmad attijjani e sifa umar al fouti e onon shi'a arrawafeda on tilka ummatun qad halat e on fewtinta ɗum e sahaba ɓen ko fi honɗum ɓen ɗon on selali ɓe hiɗon natude e ayibeji aybi noon kañum ɓeɗo sahabaɓe yennon ɓeɗo sahabaɓe huɗon ɓeɗo sahabaɓe si tawi hawri hooreɓe moɗon ɓe memama daroɗon en noon tilka ummatun qad halat ko imam ahmad ibni hambal faami o aya ɓaɓe lamdama fi fitna yannoɗo hakkude sahaba ɓen ɓe maki tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun imam ahmad ɓe holli wonde on tilka ummatun qad halat ɗon no hooti e sahaba ɓen kono hiɗon sali ɗum e sahaba ɓen hiɗon addude ɗum e koye moɗon majjere hooreɓe moɗon ɓen ka majjere tilka idan qismatun diza tilka idan qismatun diza haray ɗum ɗo ko majjere moɗon molanane nde onon shi'a arrawafida jogiti ɗon haray goɗɗo si tuubi o laɓɓini haray gasi jomi memen tabaraka wa taala ko ɗum o ɓangini nelaɗon tigi alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe holli ɓe maki al islamu yajubbu ma qablahu wattawbatu tajubbu ma qablaha ɓe maki mo woni no kefero naati ka islam on ombitay kala ko o bonnuno fewno keferago si tawi goɗɗo bonnino o tuubi o laɓɓini tuubuɓe makko on kadi udday kala ko o bonnuno fewno wonno bonnowo ha ɓe maki attaibu min azambi kaman la dambala neɗɗo si tuubi o iwi e bakkatu himo waywa neɗɗo mo tawata o waɗali bakkatu on bakkatu mo o tuubi o laɓɓini ɗo haray ɗum ɗo ko hollugol ma wonde ko wonɗa e foñade ɗo ko majjere molanade nde hanuɗa wattude liye muɗum nam ko goɗɗo tirata ɗo ba ummum tawa hino yetti allah ha hanki sanga dolokke tentina tuuba accita waare tama juuɗe e julde miɗo marani tamugol juuɗe e julde yewtere spécial yewtere duwande wattete ala ko jiiɓi hewti tamugol juuɗe e nder julde ndaare ɗum no ɗum wayi jiiɓi ka ley wuttu haa ka hoore wuttu haa ka dow wuttu haa ka ɓernde haa e nano e hoore ñaamo hande ko e nder mi yiwu e juulirde goɗɗo no ƴetti juuɗe mum ɗe ɗiɗino no nangi dande nde sonnaji ɗo fof koye jungo nelaaɗo yuri nane fenande e fefindande shi'ajo rafidayankejo goɗɗo juulowo no nanga dande juulowo no nanga dande ɗum ɗo hara goto kala e men landi haqqille muɗum ɗen ɗum ɗo ko fenande taw wattude e muɗum ko ayo shi'a rafidayankejo haray wiwgol ma fiɓugol juuɗe ko hunde jiiɓine ko wallahi ko haqqille maɗa ɗen e sifaɓe maɗa ɓen jiiɓi haqqille moɗon ɗen jiiɓi si tawi dina allahu kan jiiɓani o sina noon fiɓugol juuɗe ko ɗum woni ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu addi
ko ɗum sahaba ɓen gollitiri menen meɗen marani ɗum dalilaji yonayi ɗi ndaroy ka sahihul bukhari imamul bukhari ɓa an tigi a wino nane yen a wi'i yen hoto a wi'oyay e konngol mago yen hotu ka sahihul bukhari ndaren ka sahihul bukhari awa hoten imamul bukhari no waɗi dambugal timmugal fii ko wiyete fiɓugol juuɗe ka sahihu muslim imam muslim no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka sunan abi dawud imam abu dawuda no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka sunanu tirmidi imam at-tirmidi no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka sunan ibni maja imam ibnu maja no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka sunanu nasa'i imamu nasa'i no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka sahihu ibni hibban imam ibni hibban no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka muwatta'u imam malik no waɗi dambugal fii fiɓugol juuɗe ka musnad imam ahmad no janti hadisaji ɗe tawata ko ɓangineɗe fii fiɓugol juuɗe mi landoma ko ayo shi'a rafedayanke ko fii honɗum ɗe defte ɗe mi jantiɗo fof wiyeteɗe defte mawɗe ɗen ka sunna walla jiyaade e defte ɓurɗe mawnude ɗen ka sunna nelaano alayhi salatu wassalam ɓurɗe jantade hadisaje maɓɓe ɗen ko fii honɗum ɓeeɗo fof hiɓe janti dambuɗe ɗe tawata ko ɓangingol fiɓugol juuɗe woɓɓe e maɓɓe wona imam ahmad kañum no janti hadisaje ɓeeɗo goto e maɓɓe waɗa dambugal fii accitugol juuɗe goto e maɓɓe waɗa hadise hay e goto e deftere muɗum nden hollay ɗum accitugol juuɗe ko par ce que ɓe anda ɗum ala e nelaɗon alayhi salatu wassalam e zaman maɓɓe alano e sahaba ɓen e zaman maɓɓe ko non ari aaƴi ɗum ko non ari fefindi ɗum haray meɗen habbi yewtere ma nde wiwɗa a waɗay nde spécial fii fiɓugol juuɗe addunde ko ayo shi'ajo si tawi hawri a jiiɓi a yaray ko waɗi noon nden yewtere maɗon si ɗe ari a landotono malaɗo yewtere nde o wanno nden ko o yarnano kon ɓawtumayre hara hiɗa heɗa addu ɗum ɗon komi wiyatama ko wondema ko pellet ko wi'ete fiɓugol juuɗe ɗumɗo ko hunde nde tawata ko tabitunde e nelaɗon alayhi salatu wassalam tabiti e sahaba ɓen kono ɓa haqqille maɗa ɗen ko haqqille ɗe tawata ɗe ñawsi ko ɗum ɗon woni tana on fof ko ɗum waɗi si tawi piiji fewɗi ɗin ka dina ɗi ɓoylanto on piiji ɓoyliɗi ɗin ka dina ɗi fewana on ono yimɓe biɗa ɓen nam waɗoɓe ɗum ɗon ɓe fof mouhammadou omo ɓene to nasiru dini wahabiyajo wiyeteɗo albani ko ɗum ta dina heeɓi nawnare dina l'islamu heeɓi nawnare molanade hande sa nati ka internet ɗo kala hadise mo yiɗano bibiliya ko ɓeynatama wa sahahul albani sellini hadise o wiya waya subhanallah ko honde albani wahabiyankejo hankijo mo nani no wiya ɗon albani sellini hadis a sigga kanko ne anas ibn malik hara kanko ɓandanayno nelaɗo albani hankijo ɗo ko albani mo tawata ko na mo hanki ɗo ko ɓen tawata hande wiyete sellini hadise mo albani hadise sella womo sella islam e mbinawnare musidɓe julɓe tedduɓe kono ɓawi waha haray wi'ugol maɗa ko ayo shi'ajo rafedayankejo wonde oɗo islamu o heɓi nawnare islam heɓata nawnare islam koye jungo allah jalla wa ala woni islamu yahay koye jungo allah woni allahu wi kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli dina makko kanko allah subhanahu wa ta'ala ka yahay wa ya'ba allahu illa an yutimma nura allahu no sali ko be o ɓangina dina makko kan haray dina kan heɓali nawnare ko sifa mo en onon ɓeɗo shi'a rafedayankoɓe ko onon e hoore mon woni ko heɓi ɗiɗo ñabbeli sifa mon onon ɓeɗo yimɓe bid'a ko onon woni ko heɓi ɗiɗo ñabbeli haray ay bingol maɗa cheikh al albani alayhi rahmatullah ɗo kadi ko ngaygu ko jogani ɗon cheikh al albani ay ono yimɓe bid'a ɓen ko kala ranin karamo kojo mo tawata o accanali on ono yimɓe bid'a ɓen o deƴƴanali on ono yimɓe bid'a ɓen on añay mo hattirde añugol konnoɗon mo hattirde konnagol ko ɗum woni hakkunde mon e cheikh al islam ibn taymiyata e cheikh mouhammad bun abdul wahhab kañumma e cheikh al albani e ko wona ɓeɗo ayi cheikh al islam ibn taymiya gila kaɓe winduno ndeɗo deftere maɓɓe wiyetende minhaji sunnati nabawiya deftere nde mujallad 9 kaɓe looti on onon shi'a arrawafeda kaɓe ɓangini majjiriji moɗon ɗin kaɓe holli e honno tanaji moɗon ɗin e lorraji moɗon ɗin gila on tuma añuɗon ɓe kamɓe cheikh al islami ibn taymiya few haray noon ngaygu moɗon wonande cheikh al islami ibn taymiya
ɗum memminta dillinta hay leɓol e waare maɓɓe nden kamɓe cheikhul islami ibne taymiyya wona noon cheikh mouhammad ibni abdul wahhab ɓeɗo kadi ɓa ɓangini shirkuji moɗon kañum may bid'aji moɗon ɓen kadi añuɗon ɓe ko wana noon gaygu mon e ɓe kadi memminta hay leɓol e waare maɓɓe ko wana noon cheikh al albani kamɓe kadi ɗeɗo hadisaje ɗe tawata ko hadisaje ɗe fefidiɗon ɓaɓuɗon bid'aji mon e shirkuji moɗon e muɗum ɓaɓe ari ɓe laɓɓinani mofte ɗen e hoore laɓɓingol laɓɓinande yonayde wondema ɗin bid'aji mon e ɗin shirkuji hadisaje ko mawɗon e hoore mum kon ko hadisaje lowɗe ɗe sella e heno gaygu moɗon ngun fof wonande cheikh al albani ko gaygu moɗon ngunni si goɗɗo yi'i hande shi'ajo walla tijjaniyankejo no daro aybina cheikh al islam ibne taymiyya aybina cheikh mouhammad ibni abdul wahhab aybina cheikh al albani en e ko nandi e ɓe wallahi no yurmi oɗo waɗi si pullo fuuta wi wosi a yi'i sikuliri no coofa e tinde bonoru ko kula on towi si tawi kula on towano sikuliri ndi feeta ha ndi coofa e tinde bonoru si a yii hande on daroɗo aybi noon cheikh al islam ibne taymiyya e cheikh mouhammad bune abdul wahhab e cheikh al albani e ko wona ɓeɗo wallahi ko ɓaawo feƴƴingol maɓɓe ɗum wawata wonde ko ɓaawo feƴƴingol maɓɓe darotoɗo wowlon ɗiɗo kongude sina ɗum cheikh al albani ɓeɗo ko pellet kala anduɗo fi maɓɓe no andi ɓe janngu cheikh al albani wona hay arabuɓe ko albaneɓe noon ko porto kono kamɓe cheikh al albani si ɓe yangananoki islam ɓe heɓata jannguɓe hadis e nder nisfu qar duuɓi 50 ɓe yanganade ɓe kurkanade gandal hadis ɗo yon aybi cheikh al albani naate e defte maɓɓe ɗe ndaaro yahu ndaara ka daifu sunani abi daoud daifu sunani tirmidi daifu sunani ibni maja daifu sunani nasai daifu adabi almufrad daifu targhibi wattarhibi lilmunziri ndaaron ɗeɗo ɗe dendangal majje e ka silsilatu daifa cheikh al albani alayhi rahmatullah kala hadise mo ɓe maaki oɗo ko hadisum daifun ɓe addante ilaluji ɗin ellaji hollayɗi ɗin wonde hadise on ko hadise lowɗo cheikh al albani ko noon ɓe addir ɓe makantama mukka hadise on no loyi ɓe hatta ɗum ɓe jantantoma woni hino sabu lowgol hadise on ko hunde kaari woni sabu muɗum ko ɗum waɗi cheikh al albani alayhi rahmatullah yiɗuɗon ɓe añuɗon ɓe ko kamɓe wiyete muhaddisul asr kamɓe wiyete muhaddisul asr karmo koje molanaɗo mo allahu tabaraka wa taala waɗi ɗum hande ndaygu molanagu fi ɓanginalngol jama on ittana ɓe niɓe kañum ma e nduggu ko yimɓe ɓen bappi kon e hadisaje nelaɗon alayhi salatu wassalam haray ɗum ɗo cheikh al albani siɗa faala ete etennoto ha ka añugol ɓe e ka tikkangol ɓe komi wiyatama ko mut bi gaydika ayyuha rafidi mut bi gaydika ayyuha shii mut bi gaydika ayyuha alkhabith ɗum ɗo a mayday e o mette maɗo cheikh al albani alayhi rahmatullah allahu azza wa jalla rafa'a darajatahu allahu subhanahu wa ta'ala ɓanti darja maɓɓe on o towni manzila maɓɓe on kamɓe cheikh on siɗon faala on jaɓay ɗum siɗon faala on accay ɗum ɗum ɗo ko fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu ko dhul fadli al'azim e aya gowi wallahu wasi'un alim ara ɗum ko sendore jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ko kanko okki cheikh al albani alayhi rahmatullah oɗo nema molanaɗo oɗo nema mawnuɗo naam naam jama julɓe haray inchallahu azza wa jal nde ɗo ruttande aranere en hattay ɗo biidnillahi jalla wa ala fiwata juutan jama on moƴƴa fiyoɓe wawu heɗade ɓe nafitora biidnillahi jalla wa ala en arta inchallahu jalla wa ala takkude ɗon ruttande ɗimmere nden hayin ko yewtere makko wotere nden ko wonɗen feccande ko fiwata juutu هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتل لا والكسل كلا والبي والإبانتل